Mama ya wo ye ya no ahye oba ne yi ama me wate na osu a wo de no fo so ato no mu kama e de amaye na no mo ba hade ne ne ye se wa hunu na ye no na nya sofo na on sofo no na ade ne ba se eye wono na one wonyam se wa hunu enti ye no na a kire se enye sofo na enti bremu na ye hwade una aye oba wo mu una be ma ene wada tu be hunu ne ye wonyam wo anya sofo no hye ye hwanya kasa de fa wo sanya science fa wo sanya science kasa de wan yima microphone ball na wo de akwada na to microphone so ti a wan kasa de aye nti wate aha anya sofo no yima yima ya wote hai papa ya wote hai wono ena ye wono a ye sure ye mpeso be me abokasa ye die ne amame ya ne besa ye die ne na nya yima ade ne chese ye yima kire mu anfa na ba yima so achayo ade ne kire mame ya ade ne chese ye yima fi se wodi ka ba na wo se sofo na eda na bene wa pa onu mame nyina sofo no ne ne yire ene ade nyina ma antemo ho ase se wa wono chinchina e sofo na ene esi ebe ye die ne eye die ne na nya sofo na ese wa ba se eye yima wo de be ma fofora ba se ye yima na ade ne che se eye yima na fi se sofo no de nya ono a ewura kasa kasa man san ma bayi man so kan ya obaka na memra yi man so na wo se sofo na me ka wo ti ase ene ye die ne no results ne ba na nya sofo na ene wakofa yi ma aba na bibi sa se die nti na wo gidi se ye yi ma na memra yi ma so mema na kwa aba na won kasa ato na me no no your boyfriend na yi ma your boyfriend for how long for how long ebra na woni yima wo hono na woni sofo no nso wo ato sofo no na me ni woni ni hwi yesese na me hwi ni be se wo na wo dai be yima na ye wo bibi ti ma wo ye wo boyfriend no wo ne wo da mpre do sen mienu na yima na wo dai e wo henfa oh no ane dan wo ho you nti wo na wo ko ho na yima na wo dai na wadi mfie be sei no ata na me wo 15 years na yima na wo dai yima na wo first boyfriend ono break you wo ye sure it wo na wo da moja bai mama ya mama ya ono wo da moja bai kan kro na na yima wa ha me kono so ono wo da moja bai oh mama enko yima so na baba we ya sane kasa na wo kan se kasa no woni mo so ferio mentumi ehunu ima me mo akwa abawia yi na ho ye udi pa the same didi Emmanuel entry ufri he na ba ye free konongo ba mete Ramzia tonsu ekwanso eti edi ye obi ade ni mu ye yima yo ababa we woni mu no maso me ni kwa be so na mo bisu ne ma me hu chirem ana ase ye ko bobo ana me share pade bi tino no pade ni ne girl edin komo ana me je phone na me ne girl no so kasa am say ba be so no visiting no I ana on pegi of me and I'll see you so one time me wanna guy na the number test me not knowing say na my number me the name my kasa e kakra ma for say be 3 weeks and 3 weeks na chinam say me hu no ntina abaye na old school me boa me nen kasa no ni school okay twaso di me share no na ko na ho visiting say na me say ye be ko girl no madam for the girl no visiting okay ti ye ko wananka opebia no say ba ye nya na wa pedi ebia no pa girl mama e wo school mo say be ba wa ni aba be visit o nyina but one man ko ho
boy no so anko okay ti me wona number test him na me ne kasa nti after kasa na me ko shia no na me ne ba fi and unfortunately something happened then that night no me the person to know tiase otiye ka say no o virgin ni ne die muja bai and true Kenya kupon hata wo say entro so me na no oda se muja ba say se me kwasem eso me ne da hwe bibia nche say o virgin bibie no na eche say o virgin ababa we bibie no na eche say o virgin yima ma me ne meka me na ye na wo ne virgin dada oh ne virgin sikika mo nsem no Who say obi a virgin na obi ani dada e den a openetrate a emoja beba na krachi waka brofo o ye den a openetrate nko dia na ye na eja dem say tutu e wo insha 104.5 braso sesi na betie enkomo na ye se nkonwa mesi na me wo nkomo miensa me yi ni nyina firi ho papa virgin wo penetrate na moja ba me boa pia kwa wasabso that time now happened we na mkuja ne kwan be ababa wona ne dai moja ama bibie ni wache bibie ni ho tina hunu so onye virgin no onye totally onye nana ya onye virgin no so ye virgin wo ba kanu kuro ni ehunu wo ba no papa ma wate kachi yima osina anya virgin si obiara sorry ope beje yen kan virgin beje sana wa yen ve kan say anyum ne to ne say yima bo ame obiara soap unim sa anyum no to ma me si obiara soap ope beje say na onye yenye no we na so me ma kure na mu mama ne nyini Yima swapo or perverging. Yima na perverging. We didn't virgin. Onya virgin, a Uradinya me. Mama ya. Nanya virgin also ya virgin. Casade, Eura Casade. Onya virgin so ya virgin. Nana ya. You must want to die moja be a ma. No one ya virgin. No crebe na wasa. Ofia na yetish okay FM 104.5 Oshana wo fun emma akwada no mfasu no emebra nkomo so ensem na ye peti no ye da ye bete ansa na efiri bi so mememe ye moka enye yedi ani wabra mema bebre na ne wadeda yinufuo to nanum na fa adwuma no kata no fo no so yento ankomo no so me ye na maba so yima to awasam mommy facho nti happy new year mkuja ne kwan no ano ko after that no my friend na me nyan call bi was that dey be me fi na adwum me fo na adwum me to ma adwum ana me ye adwuma na me ko mu no there was a recycle ti ye adwuma na me Nhyira because of Roberts ni ade abon me jai me fast me nya 1 year na me jai ana betne fi kakra hwe me ho ana me say nya adwuma ho for ensucha isa ko twa ensucha no so be 6 months mu ni na man te won kan ti say me na me no nyima senka be oba onim ni ku oba wanyima onim ni ku senka onyime na obe prompt me say bia you must say you but all this one me want to say my majuma oba kwa me san yan foforo kwa me ne tena 1 year some months ni and me wo fie na be ka che me say ono ma me ne obusian fo ba say oni me nyima ma say oba bi ni me anka be ka say me nje there be me dream one like me ani me tinje and me mu won so na matete na me share video bi so ode aba ha say soft bi ni na na wo hwe me video wo me phone so sisi a wo hen fa wo na wo studio see a ana na me hwe ba obi na come say me say mati case bi say ni say on the Facebook and TikTok fa say dipa no me chifri ni phone so sa me video na kwa chire ana me chifri ni phone so me butia ba na mo de asem no aba be dan mo awie
ansana me nya sa video no na say omadi nka ho asem awie nti obae no am kan wie na mka say me ngi ni say me because all this while it happened at I came almost 2 years probably back now say some months ebeba now say be catch me say see it here so boduam papa no for no ntimi mfa ma akwada na ah opede we pra oh we day oh yeah sheni what papa to awasem so all this one as I was have bomb prune 6 me sorry bomb prune catch me say o ma me ni papa ni say me no na anyim ti o mo me fa me nko review na sa ba ye wuji tum sa wona ne die me ne di die wo da mpra do say twice said the mienu a woka na twice no bi a wona na dadie si de na wo sinyi se na nye wa ma first of all first one no first one there if I say like protection number but second no ana me man ska to edru asana ofimi nchen akọ after say ofimi nchen call na me hu ni bi ma on to say me say me share video no or my phone so say ese so fi bi ne nada and so for no de na wo tie na bu wa bam na wo kai anya me so yin sa nya me ha there be I mean ka say so for no de na ebu ma bam because na matete say we oyakra boni no mate after say we ni see oyakra boni say oh like nipa omunim no eka no asem chem say ade na me ma si pass mercy na am so me kwa me ba me ho akọ me hu ni bi enti me o ka say ni dia me mfa say ma ante anase me hu bibisa ana ma me ni ko have affair enti after say have affair oh ya crabon say so pe me masem ana like yeah sana wo tie ye sana me tie ana wo ko fa no na me tie me fa no wie no asana me ba beti sa asem sakra na me say be hu video no so a bad girl yes wow asana me ba beti sa aya no kresa na wagidin bone na hinsu nyina ye so na wo ye bad girl so for ma me no de ni kunu fo so ne wo da ye no meboa then na you must say no what say mantam na we bad girl ma baby o tini baby ameti oh enye mommy enye me mantem as baby ameti no o say odina na agro call fan say yo baby ono won ni junction mu twi kakra and sa junction so ho na me twem kwa adwuma enti me tete no na nipa o din kan hu say me ne na ma me kuja ne kwan no on the prompting me say you a bad girl now on I'm so minimum you're so a bad girl na I'm so minimum but no lie say we dey nya lie bia antu me kwa maintain nka biem after say o free me chen ko e no me antu we bia biem no an say me say ne ma me mo aba me say kan se sudua say nyin say nya wa ni say dey ma me dey tell me ka san say ye me a say wo ji hu di say ye me a anka wonye me na me feel straight na anka obedi nkan ya ba enti ade ntina watimi akwa yi edi ni o say o ma me ba no say according to o ma me no say o ma ko edi ni bienu ama sofo ni de nso be kan ho abe me ensa ese me kan ho asan 4 ese yin sen ba ko pe nipa dodo sen na be so de mo ba ko nipa bebre ase mo de akwa ni nam sa say me ma 4 no de akoma wo mu o ma me ne say o ma ko edi ni 2 enti me pa o say mo pe no krenti o de me mbra na me be edi ni say nya me a fine me come baby say me a then ma take responsibilities I'm sim mama te ana me di o machi na me di o mo buy but me buy me sign so for ne be shia ya take me sample bia so for no take a sample okay take it so for no dey ni wie no ana me ka say me nko o mo ye wie after 2 weeks me sign bra but na me ye adjustment me amba ana mo frame say me tie bi wo phone so me tie wo phone so ma frame ne me kasai say on say girl no or no so for no de ne buy enya wudi no boy ti na ma ya mfra say bra ne take sample eno achi na ye enya so for no dia no ansa na obebo wudin nti man say na ye me dia nti ada na ko bo so fudin honi asem no say me dia so wuji hu say me na me na wanyema ada na wo de ko ma obi fofo ma mpo edie ni asan be du so fo so asan be du me so honi case no nana ya je oba no ya fa obetimi akasa yi unsa free wosun na tena se yie krachi yi say what say we a bad girl tinyin say ne nya ne dia ma na me kan me si
Oh no, one bunny panel cancer assembly dinchen. Me be some meeting because me na use one. Oh, so what 10 he so a bad girl. Oh, no uncle for. No, I'm moody because me minimum. Nana ya. You say you may out na ben or sing your no. Kaka was some you. Fisi ye di in the way. Na nye yima. Ah, me no me and one ya papa ofia. Ya make out ya say. O ka say why adwuma to me na me na me menini share na ye koyen ana me kwa akra me hu ni bi ti akra me ba kuma se February so much in mo na me buy na me be wo o ka so akwa koye o ye adwuma 1 year no oja no asa koye adwuma 1 year and a half no oboa last year na me hu yi me hu ni last 2 years na last 2.5 years na work kan o sa tam na work kan na me wie DHS Mame, what's some okay cano? Just say a road of rather some. Ah, wouldn't him say you man would die? Yeah, wouldn't him say you say on a dear. And then I was off on a buy. Name wa cry. Says of me share movie and I'm a crime call that and my wa cry. So for the man, one a decana would die. Ima. And a decana would die. You man would die, a D science son of soft on any would die. 1 week. Kano kuro ni enfan toto ho ni ensese hye na watche e na sofo no so ne wo dai e ye di asam kura ni yima asama baba we kan wate also ono ne dai na watche e na sofo no so ne da sofo de ande sa wo so wo yere wo meboa sofo no sa wo so wo yere ofo so you be yima de ande wan for so what ase 15-year-old girl what ase sa be ma ne wo na meboa Mami ya 15 years what ya se bema ene wona sabra na wugina sayin SHS 2 ah otu obi akosuku no ena wudi yimeti ko fie kwati ase se yima ne wona mami ya oh sofo Mema wakwa berie Obaa Adwoa mejo swebru na watchi ni omako say Obaa Adwoa na watchi was fantastic original so wabode wetre okama meba no sokora enche tew Lady Gold wa ha and ohima bene wa kosoa wa ha and team ni is solid na chese obia tete kama na yenhye nkomo isofo me wi Obaa Adwoa nyame hira Obaa Adwoa yima onka no kura nkyere me nense mo ka no no kura nim na oka we akina na waka we o me kai no onyima no abaya no se woni na adamienu yima no kura na nya no kura no kura ba ya wase ho no yima se ba ko yite me ka ba ko se me o se ya wase ho no se oka ba ko meboa ana abaya no yitu mu se nya ba ko be yemienu ana ogitu mu se yemienu akwala ne de sese no de nya wa udi ya che o wa udi bibia ya de oba ene Monday o okay ye je gumana Obaa Adwoa akwala ne ya penese enti se mi amiti ha ikura mi ko bi 1945 kura ya de mbeba enti se no obi a wa hunu ga ibia ko bibia ya ready say you mafri wa ye frew enti yima sama waka o se after so nya baya we hia mu no wa hunu moja ana mpesa man ti ase so nim se nya moja beba na che se wonyima na wonyim nya moja beba veg bia kwa na breaking am moja ba thank you ebi kura ho kura o breaking ho ba 3 mema ba 3 ansa na moja ba okay hey so for no so oh yeah I see anu yeah friend tantanic virgin wow yima mpesa mema yima te ne ho ase se watwa ntoro akere ye na ntoro na watwa no onsanim oso oni abaya we hia ye no baya afe bosome okoye company work bi bosome miensa ana okoye company work bi bosome nsia foforo nso na sa ye 9 months akire kura ne ga kura ne tie kura no eno so kura yakọ 1.5 year na ja so ne ga ni hia ye nyina ti ansa na we nyina ba na se yakeka bo ma 2.5 year but abaya we nso se oni ni sia wudi 1 week no oni sofo no ko sia eno so nche
Inti yima kan nsem yi. Onka nti wo ne sanyi nse na yima dia o. Oh media me hu an photocopy ne dia be yima dia. Akra ne se yima. Me akra me hwa kwada na mu a. Inti yima onka ne nsem yi. Hey. Sa years no bubugu so na baya wam ye hunu se enya no kre. Enye 2 years bia. Inti yima onkyere mu ye. Baga no ese oni yima daaye no ni 2 weeks ana sofo ne yere no. Ano no so ne daaye. Enche bia. Inti akola akra no onyini ba bia akola no ye wo no akola no wanyini sei. Inti onka ne semi. Yeah, say evangelist graft are there. And yate ne nka no kwasem we bie keys no ama yenti ekwaye nim saa. Na me baba ye so mame ya ansa na maba original so mama original tiesim we bi sa baba na sam ama ye nti asofo me kasa ne se ye be sa ye die ne no ene yi ma ba ye be sa che sample no but ye wo bi da wo fia ye si da bia obetimi di mema nan ya ba ye be ye nyina na nye wo moa eti wo hwe de nti ama me kasa no ababa no ye nya nti ye bi that's right efa no ho Timi pese opemu no ka no kure wo mu na ye hunu se die ne no ye anase ye dan ene sei ye nya ntie se emema bi ba ye nso agange repuda no kure wo asem no ne sei acho maame ya kasa acho wo hani kai dabi emema bi enrepuda acho dabi na so ntro na nipa ni twato so ana emfa utinyi meso yesi repuda no mo ye mema kokuo omo doso no omo do ko se baabi obi ayi ni de afiri bu Nhyira FM yesi enshada ye repa se wo mema na wo ne wo mo pie ye wo ti ase mema ni nyina afa wo si acho me kwa me mema mpompi me to na hiso ni wo bi big mama to woni wo bie nyina e won ya ti asem na firi acho na mo boa mama ya ti esuro se be ye de ne na nya no na gang rape nso de be de aye wo mu nyina die ne won ya asem no Nhyira FM 104.5 yesi mema no ne wo da nya se rape mpo che se wo ti ase no mo ne wo da ye acho dabi nya no kresa what is asem ne da acho me nti krada ti ha na wo bete no acho ese ntro no mu twa to so ana ene ni penso ko mpa wasam kora wo Obaa Adwoa yima wo mfie sen yima wo mfie sen for 25 na je se abaya no so wo sen acho 16 na je se yima ni akola ne da na akola no 2 years na onu no be 13 kora yima one ne da no wo mfie sen ma ukredem yen membusa ni mfie di na wo hia wo ba wo misa ne sa nya bia ha ne point no wo di mfie sen papa ma wakasa waye ejuma 2.5 years busa ne se den na okache ge oni se wonyi obi woni school mo ba be so ne besting form 2 na me woni nti me wie school ana ne last year na me share enye this year na mo call form 3 nti u besting na kwa akoso wo mo no de me number ma won ge ono na nya afi no no so JHS 3 ti besting na mo kwa akoso wa school ima sam no bi saw ya no papa nipa no ono na wo school anase o me ni wo school so si nipa ni yi e de ne number ma me o ka so won pege wo school nipa no de number ne ma so me ni wo school insisa o se last 2.5 years na o ka no wo share me no so that time na mo JHS 3 nti wana na mkwa akoso no school nipa no de number ne ma me no Mkase obi mkase me friend adamfo ana di number ne mama and sansem na o kan me odi number ne mama ana me frɛ o ma check say nipa no say ogina say me musa boy no say JHS 3 ni we dey na father o na send the test de bia ti me nim say boy girl no form 2 so form 3 so form 1 me da say nipa no ni di nkomo ana me ni ko kasa bi yo ma so bodua mo ya media Adwoa Queen yan hwe mai ababai ni abrantie yasem yi omudi ka bai na wa ha hu se de nsem nyina akọ ye
4.5 and on the 19th of June 2025. Yedamina Masimamwa, Yamamwa Kwabamwa Shebiem, Assalamu alaikum. Baby Biada, Yamuti and Kabian Muslimi for Yachiamo Kwan Shonko so na Chesa Ayasa, Sa na Etia, Obreju Medie, and Nasuya Dafo Frokra. Ya and Yatsna Sia, Yadijumedian Yade Bramo. Every Insurance Studios ha na eye wo breju medie se de munim dada no na daya na metena sia meka message medie eye futuo bebre ene wo mu enti se wutia aba na wo mu no na wafa obi asama wo betena ha wo kire mu no sabi metena ha mesre anase metie ma mesre da bi wo tie ne bi ene na ye no ono ekena no ebia na ayewo nti usua ba ewo mu ana wo fanyansasem ewo mu no na wo gya asede na megidi se yemie dwumadie no na wanya bibi ahye kotokuo mu ede aka wo dada brabo ya wo bɔ no ɛho ɛno nti no wo hwɛ ene ye ya wadaidie asam kitwe bi brofo no wo say you don't have to be great to start. Tio, you don't have to be great to start, but you have to start to be great. Eya brofo. Ene na wasasie ni sha na emom echire no ebeye kese obu wo a ene no a wo sha no ene na wo peso ye kese da bi ye sha sie firi baabi ansa na ye de adru baabi nti you don't have to be great to start, no, but rather you have to start to be great. 85 we baby a wo bia adwuma bi a wo ye awade mu na wo tie enne ne swa enne na adwuma ne nye ebe kakra no animonyam no ebe pagya na ye de aseda e de ama okese kwambasa eyi adrom no enne ye bedi nkomo me won nkomo me ensa ne nyina bubo da so ja dika ya Obaa Adwoa me ne bedwafo no ye de nkomo no ye de ebe bremo me ne wo kasei antie kua choba konongo menyanentia no pay antie kua choba ye wo konongo near Methodist Church no minimu ho esi Methodist Church ne nchen choba kese bi wo ho na yesi Obaa Adwoa wo nsimi fom yesi wo bɔ me ho atwede wo ho na na konadu abupra nana konadu abupra me ame bana no pe wa frɛ me wa kan wo se ne nana ne ho antie kua choba konongo antie kua minimu meba be hwehwe pa nyame nhyira aya mo nkodi di wo ho yesi ne fufuo ne kama papa nana Debra furniture wa ngoma so nia nana se wa school ho so mo ho de minim dada ho de mo biem ku ha Bruchina asafo fitam masajei nyame nhyira masajei ai me papa ba ko eno no X5 ho so carpentry shop bi wo ho ma biem ku ha kagetie Dubai antie ra second floor ho entomafo num ma biem ku ha ni aka no bresemu na bobo baby am bia ni nyina na ma hunu sania etie Facebook page no ya so som so bodua team so bodua kingdom emu oya empire edin drosso Adwoa ba abusia for Facebook team nyame sha musika brantia ne dom nana ya my lovely nana ya Kusi Collins humble intravigasi Manu Irene Sabia Kweku Ken Solo Rowena ba eye nana ma Brad P Solo Judas Leslie Kofi Charles Chenebua Francis Asumedu Osei Jr. Beatrice Osei Ena Balebo Kwesi Teddy Ajete Skonzi GH Adepa Obaa pa hey Dina Dako Abdul Fahad edi we na ye Facebook team wo maso sobodrenum Comfort Dakwa Yusuf Belito Haruna Maxwell Larry Sarah and Nananta for hine baladi one nyina so som e Facebook no so what ya say and ye bedim komo dika na wo hwe and na make us a t-shirt giveaway me t-shirt as many as I can at the ama obra fans nyina me t-shirt bebre me t-shirt be 1,000 me check the amount of fans YouTube Nhyira page Nhyira TV page no me check na me the amamo Nhyira Facebook page no me check na me the amamo na say na ye be no
wada woroma bra dwumadie no ekoso no ye de screenshot to be to television no so sesi amene wo kasai ye de to so sesi na unji wudi say your brother na e wo so timi kai say oh picture we na your story we picture we na your story we wo hu ne abepesa me kira no eti wunya ti ase na wo picture ne say ne tie na shiro bibi wo comment section na say oh sorry we me kai papa we mu free ha ne ba ye na ne ma boni dua na wa ye say me chiro ma ye na ye hunu sampa indeed we are Obra fan and on the Bema was standing a chance to win this t-shirt. It's a minute we can say question of the day. One video net that's one. One video net that's one. I think so way 2023. The 2024 video. Maybe I show aha 18 1 year shanisa. Papa been in the year in the mensia. Now your story bay, write something small beneath a year the comment section. Now your becking kind say wucha and one say afro. Any day. What they say na ye no efi na ekonyina say ya ene ye be ye na pese ye hu sampa oye Obra fan it surprise ye na ye nso ye surprise o enye t-shirt nko a ye besa ama airtime bundles free giveaway match bundles bibi no mecha bundle ama ebe fono mo ewurade Obaa Adwoa ya hunu suo no aye pese netie enti no hwe mecha bundle say no mecha t-shirt enti question of the day bomodi ansa wo be Facebook page no so YouTube ye Nhyira TV o sha so a and now what's the story not here just write something small beneath the comment section under the comment section o chro pena wucha Pauli mu tachire Pauli tayachire wonu cha wo be hunu pawo ho pa boy adwuma wete piao pa boy adwuma wete ho ono a ne beba wo inbox mu wa be ma message say watcha come for your t-shirt no so de enie na fe pa mama menche t-shirt no enie eye fe me hu t-shirt kra mu do say that hey quality upon quality Wurade we adija o be sha 1000 years na nanu nyina ba be say eye Nhyira Obra t-shirt Nhyira Obra t-shirt Big Mama tana say Wurade Big Mama t-shirt neni aha Nhyira Obra t-shirt o sha na number bia mu odu Nhyira FM no so banimu bosoro aha Enti obi abehu se we a product of Nhyira FM multimedia. Eti ye de chow free. Sana etie obo ha wo se me kwan wa ye be delivery near the amount. Sana etie ye do ti ye be yama ayefe. Nano ye tena nkomo bi so Alamisi Musa efri Kubase ejo so kwan so Kubase e na wode ne case no wode e ba ye na wo ba ye nyina no na chese ne kunu ya wone na brema e ma me yensa apie mu e na wode ne kunu no wode aba se be ma no abone baye no kwasam ye no ane se amene be ma na abone baye o ama se no yeso wo baifo bema no so no wase na dwuma waye ne se wo ma ne bibia nkoso bema na wade foforo e de aka ne ho ensem ne ye hanyan ye ne bema ne kasa ho no so no kwasam bema ne kasa ene ye se jamusa bomode ane bra na ye ne wontena enkomo no so ne me ne wo kasai wode wose aye oyo ejamusa wa ha ti ma menko na menkoma ejamusa akwa ba ejamusa Memo akwa bawie na ne wufre bibia boko nkwada ne wo ye yesi nkwada ne nyina wo nchen meboa wo de ba ko ba yo alamisi mema wakwa ba ka wakoma to ye mwate nyame wo ho bibia be ye wate enti ene ukuna ba meboa se ukunu na ti hoyi papa na ade ne ba ha yo wo se wa ye dan bacho se emire bi atwom obo mu bayi se me ye bayifo mama na jima yere asai ana wapama me na me ko Kubase ano na ye 2016 mu hono the daddy me ko na de chin ana me ko akura ase me ko to aba te me ko ase me ko to aba na me fa nkitwa ni mienu na o musudi maki ana me de o mu ko to aba ana ba ko no kitwa na wo no ana me de o mu dwan ba Kubase ana wa di o mu friend na o ko bus ana o mu friend ndo mu friend na wo ba ye no
ba na me wo makuma no efie ho no ana obebusa me say hwan na ka se me fa nkwala no te me fa nkwala no na me te vala no me say na yete say dia wo so akwala panin mu say wo twe say ode na ekwa na me say me ma ne fa no kwa na me mu akwala ni say ana me ne pipiri na wo bo me te makuma no ba say wo pata na wo say na bela musa are na wo ya sa nipa na sa ba ni fie wo sa to no say wo be bo no wo ho no wo yi ni say na makuma no pompon bo ni say na wo de bo edan ni say na pompon no bre ana mo pata ya na wo ko nto wo ko wie na ai omu bae ana ye fra ye hene ana mu bae se ye tena se ye ka asam ana me kire mu e kire omu na mu se sa ye bayi sam dia ono dia obebo me ho ban kopem se me papa no mbere e beba te me pa ai firi ne ko me papa no mba na sa omu ka asam na sa me san kwa kura dia na makọ na me papa mba ye dia wa ma me ye de ensan ko ana wa soro ho no na waka kira wa ne ni bla pegin na bae waka kira ne se omu soro na omu ko na we kumi akum kwala na kunwa no anka se mu ayere aka ho ana omu soro ko na me papa ba ye ne ye ka asam no nti ya ka asam no korampo ana asam no ko wiye agisu police station wa no korampo na ko fa police fo no e ba ye se me papa ba se wa be fa me akọ na o ma chini wo kuma sisa o ma humi nti se police ni ba sa na ka na me so mi kire mu se wa bu me ana wo bo bu chi a eye nema bi a emfata na me yere me dwon ba na police ni se wonim se ya asam ne sa na te ka wonim se sa dia wamba na ye lima so te me bra ni fi ho no na lima ni se wakaje lima ni sa dia chi a wondi machi nko agiso awadwo ho no ne yanko ka asam ho na ho no mu ka wale sam na ye ko ho no ko ka ya na mu se sa dia me san ko kura no sa kura no me san ko bia o han dan ye de wo kubas man ampa ana wa han dan no ma wo kubas ho no na oya na wokọ ho no ma na waba okọ ho no ma na waba na yese mfie miensa nie dia ma ye me hawa me di ba ha no no ayi 2015 ekopem me ba paninu oni o ma o ma firi no last year ebi twire BC omu SS afiwe minim sa akola na be twiro akola na twiro nkola miensa 14 years 13 years 11 years nkola ni na ba kokoro po nko suku muko suku ngo obusa besa afinie busumu watching kwan na omuma ye no nkwala no ko be se 2 days mpenu nketwa mienu no na ba am ho no ba kokko be se na otwe miensa na okọ no ho no ba ko so ko be se busumu na okọ ho no na che se won hye nkwada no ba ko bia nko suku ana nansa ya akora podi e okoto abobo ya ama mpenifo no mienu no na omutwa abobo ya wokuba ase nti se se dia ma ama ni abere ni se omo twa abobo ya omo wonfie sai dia wa penini wa 14 13 years no so na wa mu chi abobo ya mu di ba 13 years no na dia kuba so kwa o sia asam na eda ho no manye ya ka didi ama ni abere no wa bọ me bayie sesi ankwala ni boss asa sesi na ma o ba bere abo ansi ya wan ka se me na me di me bayie na yere asai nkwala no ano na me mama dia wan fe daachi nkwala no be fa sikan ya be twitwam se me na ma asai nkwala no sesi tramol wi na nkwala no kwa ka omu ho na omu ko no ma sa no mtra omu nom na me ka wo ma mo ho no mu no sesi wo hu se boys wa omu de omu ho ko bo omu na sa omu no ma se omu soso be de omu be no na omu ko ba sa na omu bra bo ansi ye wan ka se me ba yie na me ye de ana me di sai nkwala no ti de ma ehia me a me ni ba ye no nkwala no omu amara boss sei nkwala ni bra boss sei me so mi ntina ho no ma nkwala no wa bo me bayie se me bayie na me di sai wo nema beduru ba bi no nkwala no si me wo be ka se nkwala no se si a wa ka to nkwala no se me ye bayifo se si a kurampo de wa de ni nam se me ma bodwoman mfie miensa na wamba kuba so no wa de ni nam se me ma bodwoman wo na ti bodwoman adana mu fra no wa ka je se na wa ha dan ni ma me na otwi miensa busumi miensa ni na otwi miensa na me ma fa na ki Daina wako hayo ni 2017 mu busu na ki busu mienu ana me ko ho wo si na atwe miensa busu miensa ni na atwe miensa ana me makofa be ma mu busu 2019 2017 18 19 ana me yensa me baketo ana me wu na waka de mu busu ni say waka se busu miensa na wo han da na me busu miensa na me fa be ma wo ba ama me ni da na se me ni nda waba mama ya aduane mani di anase odi wonu munsu anase wonu munsu mimi ko wo akola na ayesire mu mamira na se me fa na ki a me ko wo akola na manka manu masam se be me we na me fa na mintimi wo do mu buza ni se me ko doctor na ko wo akola na na se me wo akola na wo fie mu musa no na te ho no ti dia me hawo ni nyina ni se mu be ji nkola no ma ba ko be bi ko rapo ntena me ho ebi nsusu ntena no ho na mu pesuku
e man kwala no ya wure ya ne sede se ya na e be hwe nkwala no na mo boy ya ka ne ya hwe nkwala no die ma sam tie so de wo hwe wa baba bi papa anamo braso na se se kwada bebre ne de o mato adwuma mu bebre kwada mienu me de o mama judiak ya wo kire o ma de free me gusua na no me dru ho na me se me sa de bia be ka ho opon ho ama ne nko bebre ne de o mato suku mu eti sa wotia si na wukunu tia se na mo ma bra bo seye na je sa wo bra ye ne je nkwada no de o mkoto suku mu no ye be ba nkomo no mu ne ye de da ato de da ma mpa che o se sia de aka ne se waka chem se mi ma bodwoman to mu se ne se sa ma bodwoman a mi busiani be wa je mi fira busiani sam mi busiani be na wo fira ne bo na mane se mo ba no se ni se na wa ye te ebia mini ni ntimi ntena bi pam no otwa no wakwaji mo firi nipa nsa wan fa me nko na kwaka kire mu se ni se na maye to wantimi ntena wani mi ntimi ntena bi mame ye da se wakasa unsam no so tasumu be ma no ha yense chododo mfa matoa eje musa me mo akwa babiem jo wudi pa de musa ndi pa de musa ya ba ba musa ya ba jo ensam aha na se an yes nya ohene wo ho nti nya ohene no wo saje se wo pe na chita fo mo amba bua nti wo se ensisi obesisi na henfo mketoa te ho no ye na di kan akot na wonti omo de zongo hene na de ma no una ye zongo hene pia o nana musa nti din ba na de ma wo wakonwa din de sai konwa ni ne de nana musa kwaku yombo yombo ko ne ye ho no ba bia ye firi no ye area no ho nana musa kwaku yombo na je se wo ohene na tia no zongo hene kubase zongo ene kubase kromo se kubase sechire ba ho no so hye kubase na se yo zongo hene ena se me ne ti hai awurade nyamni ni paketo asa ena ne ye bedi nkomo eja musa na wadi akonwa yi ede umuodu sabi uti awade ase nyame na meka ensem oba yi kan emu oya so ba wawale na wo miensa be kan nsem ya ye te se e be gu be mani munyamfo te se wo se o de be gu so ma ye hunu nsem no no kore de di kan oba wo bo ne be ye oba na me mo ne be ye na ya na eduba bia o tietia ne nkromfo na wo mo na ese na wade no nim eduba bia wo no a wonim na enso so no wo ma na adwen da na wo ma bu afa ne so ne ekosi ye ne se ache samfie ne de men hedan kai sa e papa kuma ba ko be do entoso ho nti ye wo no mo ade bia wo so fie ho na ye nyina nso yete me so na mko ma fom nti mo ma fom na me papa kuma na beto ama ho se ne ntoso wo ye ntoso na hia twans nti wo fa kire na omko wo he na omse oba bite fie ho no tia tuntumti wo na se ntoso no okohwe hene wo so wo ba be wo abisa ne ni ba be ko enti saata me bra pani wo ba no ni fie ho nti me na ye fie wura nti oba ya no so no oba no ba be bo mama ne na ye hu kwan de papa nti se sa mbe no kwan wo di kan ba be bo me mama mo kura amane nti me wo kan na nam se no ma me mfirifie na afom wo na me mra fie me bisa ma berewa ene me yiri wo mo kwan ma na wo mama kan na no me nkola nketo ye ba fie na me ba kwa na me mama ni ho me yiri na me kan ho na bisa ne se me papa ko ma ba na se me no kan ye wo so an kan ho no hu ana me de to na nim se wo se na wa ye nti wo a wonim sɛ ade no wonim ho bi no no waka no kora wo a wonim sɛ wonim ho bia no me ma no kwan sɛ ba bia opa bia onkonkɔyɛ asɛm efiri alamisi wo ya no ne sɛ eno nti na ya na de bia wo so da ya basabasa no nti sɛ ne saa na te de a wontimi nka sɛ wo bɛyɛ na woni bɛyɛ nti sɛ bɛyɛ a menja ne nua ba akɔ fɛ na soma wo Christia ba bia tu gold by galamse nti wo bɛfɛ na ma na ba nti wo ba na ye ina ya pe baabi akọ ye ko hwehwem na se ya mpa se saa sumsum no won mu a nipa no betimi atutu a no watutu na am so ko me dem ni hwe me mo obeye asem na nipa no be kan yere na me bisa me nim se bia wo kan so ponte se ye wo de a ene me nim nti dana nwumere me wo ho no mo ana ne soa bi wo akire ho me nim de ko ba ya na o me se ya bo we beye no ya bo ne soa no so beye fi se o mu ina afirifie ba ko ana ye se ma me ne se me yere no timi ba je esam on ho be ya aduane ma ye di na da fe de ye be ka se ono ye be ifo in fact me te sa asem no
ɛyɛ me ye fisa me to me abrante ye fie ho no mo de ye nye papa mfa enkamfo nipa nim omo area ho ina nipa ba mienu bi pɛ ɛna omo ndidi wo ye fie ye aduane tibiko ma omo me kuma abo aduane mo de ye omo fo ina omo tibiko na daben me mo ma me didi ana mama omo bi no daben na wo kokɔgye aduane wo ho na wo be ye ofie ha no ma ye di ye ye busa ya soma mo ko busa na maame ne so wo ma ana omo se no kura se ye frɛ we alamse ne ye busa an se daben na wo kɔ maame no kokɔgye sam ebe ye ofia no se an da bi wo kokɔgye na me se wo kokɔgye de a me ngin ni se ya ni so na se ya ni so pa de a me fie ha se ne da bia wo mom se sam firi ha de kokɔ ma mo ho na ba se na afɛ de enne de wo ba ka kyem se wo akɔgye sam ho ana wo kokɔ fɛm na wo kɔ fɔm ekura mpo na wo ka kyem se bia ye samansa wo nya kɔ yam na wo kɔ wo hwɛ ye mfa sam nyabot obɛ wa ye ne ho ade ma ye ne ho ade ina efie ya wakɔ srɛ wo ne te sɛ wo yere aye ne nyina sa ye nkrambo mo ifo na sɛ wo yere prekopɛ no ye ni na awie ɛna wo yere si bayi ba na wo ne wo bɔ no saa papa me heda na sɛ mo ya me kan me na me le bai me kan kyerɛ wo nti last one ne kɔ ba ye no akyerɛ no de bia na samsam wo ha ye kan na ye sei na mo sei ye sei na sɛ mo pɛde a mo ma ye na ye nkonkɔ hwehwɛ ye se ye bɛkɔ ade bɛkye a ni papa no se won ko ba bia ntie pa kamo ko hwehwɛ de wo mo se ye kwa akɔ hwehwɛm se ya mpa se wo begi a ana se me na me de to no so a ne ya kɔ hwɛ ana me se okay se ma ready a ene ye bɛkɔ ade akye a omo nkɔ ye sa amprensa ana fe de dako aja na kyesa ne ye nkɔ hwehwɛ de a na wo wagye atum ne omo kan sampa wo yiri wo baifo minje bera na maji atuma na minjintum nipa yi mu wono amu aka kyerɛ me na waka sɛ enu te ya wo so da ye basa wa mpa mu anka na mo mimi bisa no na se mo ka kyerɛ me ne sɛ enu te na ya ma wo so da wo da wo so da ye basa basa na wo bi so da ye basa basa sɛ wo so da ye basa basa de ana me no wo se sɛ ne sa na ete ya da sɛ ye ma ye nkɔ baabi ne ye nkɔ hwehwem sɛ ye bayi a na ya tutu enye bayi nso so ya na ya hu sɛ nye bayi na sama pointing sɛ wo ye bayi fo da be na me pointing sa me pointing sa da efiri da ko ampo me ka kyerɛ ye was so wo baifo ala na den sam no bi de tom so wo obi a wo se nipa no sei me ma ponte na jimajan so wo ye beifo a ala mi so kunu so on kan che so wo baifo esamina wa kan wo hu se ye tifie mu a ebia wo nkyene san obetuma akɔgye obi dia wo sam san obetuma akɔgye wo yamba na wo de akɔ nti saa da na ne bla ni papa kuma ya obo ni di ni papa kuma ne na o tu kwan ana wo baaye ana ne bla ba ko so wono so aka baabi nya kopon fa ni currency yi ana wono so baaye na asam na me wo no so se me yi aduane na ma wo mo nyina ye de enya bia di ana me ko me so ano ko ka se de so a ba che ahoho ma ba na wo asam kakra wo ho no ma fa ma me fa nka na me koyama na me di bia wo de ara ye de abira ana wo se woni aburo sam wo ho na eye kukonte sam ana me giye ana me ko kai nti ni papa na waka se wanu no se me so wana kodi ko nkombo no me so wana wan kodi nkombo bia papa ni bom na di o mu fie ho sam e ko ka kire maame ni se dia mimi wo fie ho no ma mimi ye no me ye oba pa wo fie ho no na o ma mu pese o mu yi mi firi ho no no eya ebo nipa mienu din se o mu na mu pese o mu yi mi firi fie ho no nti o mu ba na o ma busa no wo pie a wo ba wo ko agima o wo ni fie wo ba o mu ka sam kire wo fie ho no ma wo ye be ma ye so wo busa sese ni se wo mbusa wo ano an se na wagina so na wagye adi se aya no o hwe so bodua mu e ma me alamisi ensam ne dɔɔso yemfa bayi asam ne to kyɛ wiase mu nsam case wei se bayi sama wiase mu nsam apia ku bitena se nka wo so ka ho asam nya me wo Obaa Adwoa ye nhwe wo se be mai wa boss of wo se wa fanachi wa badwamai ma fanachi eja eye me kora se wo bai wa badwama wachi ano de eye no kore eje nti na eye no kore 2016 ya court no o kan se won tena kura ho biem nti se kurom no obakwa akota na court ya se wo de me nkonko han dan wo ho ma no na me pede a na makoda ho ma mpa ma nko a ene obi anhye me na se no de mintimi ma anya moto na ya mintimi mfa form se de bia me koda me irachi ewo ye kwa ikom kwa ye nya sa na jame man sika na ina ekopaye na ekopaye dan no ampa ni penso so woni ne wo yere ana wade nso so nwuye nti danya mekwa akoda ho jaja wo mu ana makoda ho me da ha no 2 weeks na makoda ha no 2 weeks one day me kokodru ho no me ba bia ya so nkramofo ukọ ba bia wo yere wa ni kwa se ukọ pie no so aton as because e bia na wo nsiesie bia wo so wosie
to di kan frɛ ma nipa ne ho da no so sɛ wo ahoboabo bia no di kan bo nti da bia me ba na ma frɛ me tam so na me de kɔ no 8 da bia 8 na me de kɔ one day me kodu kwa na me moto no cheiteye me pia ya kodu no na be 9:30 me kodu no woni ho ne pon na bi na nkola no bi enu no da de nkola nketo no tena nim sɛ bia okoye no ho ye nti wonche me te hot 11:30 no my no manikum na mda me so no pa no da ho ma me sa no hwe na me sa ko nti firi ho no na me se no me se sama adwe na ma hwe ade ti to da bia time na me de ko no me se sa time no ada me ko duru ho no mo ba 10 ko duru ho no woni ho anajo 10 woni ho me te hot 12:30 ono bai na me sa nsa wo ko hen osai okọ neswa ho na mokokodi nko manam so oswa ho ko neswa ho na na samre anajo 12:30 ana wo oswa ho no kodi nko mo samre oba ware fo no wajankula na mienu wa pono no so wontum to ba na kankula na ni ho no asemba na obeka an kasa na mesem ye di da ha no tam so na me ko asa one day me sa be dur ho grim oni ho no da no so no me he da na me ma de san yie e bo ba 10:30 woni sa me ma skoduru ho no ma from anu so no oni ho no oni ho me te ho no ma sa 12 o'clock na me sa de we de me na me ho aboa sa na me so de se sa me bando mo gu ka na ndo mo ko fie sa tam na fie ho fo ina da wo ba na wa mu se e bia wo na wo ba fa nkola na na se wo ba ususu se wa fo wachi na me misa ne ngina pre yes sa no wie ye no na kire na ni wono ankasa ne ko fo no boy ba ko frɛ me no wo se akonta mepe wasempa na mmom no ade bi wo ho no ma ya anka ye nyina ye siremfo achi wode de sende momo wa achi wa sa na ye so wa achi wode ntino man tin so sa de me ho na se bibi koye wa nyame ba bi sam ana msa da ya wo so menua ba na wo fo wachi de bia na wonim o kan ya nka me ya aka se wo de yi woni na ma ne ekoso na bibi bo ma no na me se maramfo wo de yi woni usu wa wadamfo ne ka kire wo wono ane nkromfo ne mu bi wono ane nkromfo be ma awura be di kai wo be fie tie o wo boss bo miensa wo be fie ma jo 10 na ni ho obebisa wo so ko so aho ne etoso mienu 10:30 na ni ho wo tena wo ama ne bo 12 wo ama ne etoso miensa wo nkromfo ka kire ne se wo fa na ti no kure wo mu ne sai ba che o mumusa na sama awakeka no aneka ho nipa miensa na no ye mienu medika ma asambere man ko busa no asambere man ko ye no wakaje ni se wono no busa mi se sa me ma fa na ki a me kan kire ne enko ye amamre na me manka me bela ko ye no wakaje ni se 1 de mama mi ye na mana ye ya 1 wo ba dem ho no na ofere me se wo beba te wo ma tam ne pa na wo ba ya wa metome ana wa fa nkola no koye ma mfere mbuse no se nkola no wo de eto so 2 wa baye no na o 10 wa baye no na fie ofo no wo ana wa obusa ho ana wo se mi kwame so wa ho to mi kwame so wa ho no ana wa di moto no e kwame so wa ho di moto no kwasi ho kwa ho ana wa ko ho ye din ana wa baye ana mi busa me bra no se so wo pe ade ya dance ya wo koye na ho ye din no bopunu no mu na me so wa no pie na busa no se mi baye ye se mi yiri ni ho wa ba ha aya ampase wa ba ha me wo se wa nkrofo se me krofo na chi me fa na chi me krofo na me pese wo bo me krofo di sa watimi bo o mu di a aja wa na ka kire wo se ni sala na wa yan ni sala na wa yan ma ye wa na wa se pa kro de mintimi nko kasa se me papa mu bisa na se anti me pa cho oba wa de fo enkola na wa ho enti na ma me de enkola na ba penini de na ne afindi na ma wo ma mo fra enkola na se mpra hin na ma ba fo mo efie ho e de o ma kwa kura anajo minka oba na ba me ka tian se efie ofo na me ba na kola na pona bie da ho sa kola na me nya no me sa se o so de pa mo e ko ma wo so anaje to af e yensusu ye na wususu se oba wa wo metoro no okọ be ma ho e so na nya no kore se won ko be ma ho a me ba eno na chi no wanyensan busumi mako enan ama nyensan oba pen mo wo bako miensa o enan na wonye mantu ba se wonim oba yi se wanyensan wo no maduro ama akola na wo ne yem one day me frɛ akula akɔ no da sa dan ka manko ka ba na nko nte ana me frɛ boy ba ko no de ka ba na e fan ne ko ejuso hospital ya de no ko ho me da hanom sa ma de akem tin so da no pa na honam ya ka no so da me so nko fie na nko ya adwuma na ono a betimi ahe me ko ye na o mo hwɛ na no ba fie akirem fɛ na o so wa ba fie
ansan libe wo hwa ya den mu san ya den na me te say man kwa mpo man te so hospital me wa fomu ya adwuma san no mo frem say ya jimi yida to hono mo ejoso ntimi nka mo ho na me mbra ho na me di America me koduru ya me duru hospital hono ma na me hia no ono wa say oba ha no mo na wo so ntua 7 million na obu bisa me ya me nka chem say woni sika hey ana me say okay na me twem ko doctor no ntimi ko na doctor ni mu ala no wa say eze a hospital ni amu ko twa wo mo ewura eba oba no mo ko sisi hospital fo no oba no say doctor no say oba no nyensen na asai wo dia do aka nyensen no ama nyensen na sakora na wu ni yemba 2 weeks ni takora ntimi ma ntino wo twra ado bi ama me na makoto ado na ba so mo de mana na say akola na amade a energy so mo ye no operation no kuranya me ani muni me te saade we ni saade we me pa twa wo oba ne benu maduro no ka kire wo so do so say nyensen no wa nka na oba wonyim bosom nnan na wo nka kire me sa wonyim de a na nyensen na asa ya ntide na tesa nya sa wo kura no na wonim sa wonyim minnim nka kire me sa wonyim da ana wo wie wasa no maduro gu so wo no maduro gu so ade no ko doctor ya doctor na ko kan ya ma tu ba ya sa ma me wura na wo busa no me di eja me pa twa wo ka bi ya ma me misa no eya komo ne nyina ye di wontimi ngi kansa mu no so wa bra me ma ne kwa ma ne nyina no ewura ma woni be ma nyem wan kan kire no wonu maduro gu so ma na sei me bo a tie asamu ero o busa kuba waka che me se me fra no wo ba bia nsama wo be ka gu mi so no me ka sama be ka gu mi so no na wo ka gu mi so no hospital no ho enya no kra na wa ka hospital no ho ye nko taade we usit na papa ne mam se me ko to aduro no me de to ho na nse ya me to twene kwa ndu be bo so me me ba na me de 200 ma me de ke to ande ko ma no e firi ho da na me ba fie na be se sa ne ma firi me ko na so odi akini a hospital me nim se hospital na wa ye na me se me ko na mama e ko no ye me pa che onya botre wanyima ko yegu dabi bisa sa nyensan asai ama wo yegwa nyensan sai wo yem nyensan asai wo yem ama wa ko hospital ami akoyi odiansi ano na ndada mi ka se mi ko agi so na mo ko ano ko pa busa ni se mo fra no se wo mbra mi da ho na dwo e ba ne se na nyensan ne sai ye nyensan na ye de ne sai ye nyensan mi nim de ye to mi ko ho no na busa ni se wa de mi ko ho no no ye de mi ko e ma ye de mi sisi nsu ano ko pa ye mi sika na me de kwa busa se ni sika wo okunu se wo no maduro na me se nyensan mi sika na me ode mi ko ya na wo da wo sheda na wo no maduro nyensan mi se da na me no maduro mi se da na me no maduro oboa nte me ko akire na me ko na doctor anoko po mo ya america ko na buom doctor honom na mo ma maduro na ba ya na ndamiansa na wajam wodam honom na me sa ko honom to wa ba ya na me da honom na wode me ko ya to anoko po mo hwe me no wiye na me ba fie te me sa ba ya yeye na me sa ko live water so jisko sa receipt ni na lama mo ya me ni na e wo fie opa ma me family na esi den na wonyem ne be ma nyem no wa mo be ma na ma ne se me wura menyem oboa anyenyen se adia slamisi asa wo ya ma se minyi wuni o da ade ntimi ye no me ye se wo ka no kura me ne wo ma ho ade no ye wa ma me ho me no mbie no ye be ya ma me ko da ne atena wa onka ntimi me ndi wachi na me ko wu emma no nya me ko nya azden na me ko a me wu wie na wo se wona se ya pam na mo pa ye na mo twi mo ja mo twi ayima ni na nam sa afi ma eja wo shet na me shade awurade la me se de na ye wo kunu ase de wa ase ya pam wo kunu na o ya peja ni ye na abusia pressure 104.5 na no kwasam be ma na ya pam ne bo so sa no ya pai won ya pam ma bi sige na ye nku mama pa che busa ni se adie na ya watimi card kudu ya ma pra wo honom na me so meyi ano ya de moto na ko fa nua na de ba ya na ba da ko me so o ko fa duare wai o ko pai o ko duare wa farse na pai ye o ko duare o pai no wa farse o pese mi kata wa tu na o ko fa yi mati aya farse duare ha na yanko aya farse wa ma me ka wo yi so ko wie aya farse duare wa pai na wa ma dia ni mo na yanko no ko kire se ya no watena se no se me ma bi ehene wo ho no nti wo mo beguma wo betama we beguma nsem ne mpaka me tina wa no se wadi ya shet no me ka che se wadi na yemna me kata ne ma so mpese ya kana wo kata ni mi bi anya ka me na me kata wo dia so sa me ko wiye no wo ba no ya di wachi ne wo ko be mo na wo ko pa ye na wo si sapa na wo benya accident wo ka che me na me ma wo ya nti wo ko wiye dia accident na me ma wo nya accident be ma pa ya pam
nam ne boso ne mfim me pesa wo de woni be hwe bi wase enua na bugu ne so ndua aboba ya ne dane ye se ana wada ho no o ma mu ya na me ne wo me kwacha nua ni nya boys no wo ko anu wo ko bi so so ko bia nua ani wa se wo be gu me ma ni mu ase na ti na ni panya abotra na so still wo ya wadi so alamisi wo mbo na alamisi yen sei na ya kan wo se nya no ko yan ko okwie nua na abu agu ne so na anya se me ka me pesa me be ka na wase me dwaman na me boy na esa no adwamana eno a efiri se memma ho biem no me yefunu no wate me yefunu biem me yefunu timi ka me saa ma eja ni party ama wono ankasa ka twa se menkɔ baabi na menkɔ hwɛ na me menkɔ baabi a na ya se na oje yina no menim se saa de na eyefi se ampara ayefi na ye wo ya no jai wono no ho no me donya me a wo so se me yefunu no me ntehwe biem ntehwe biem yefunu ana se me ya kola wo se obe ana da bia wansa wontimi ntena se no wasa wansane a wontimi ntena se duwo obeti masa bentu premier sa papa kawo na wo frɛ nya ma be se wo sa ni sisi mu na be ya den dabi anye ni sa ka sa wo fa ma chinu hospital na ye na pressure 104 ma ba cho se aha ye pe no kra wo de mu baby a no kra ni be da dibia mu ma yenkɔ hu se sama fa na ki a mimi sire mini dia ma wo gumani ma se mimi ye bayifo sa gumani ma se sama fa wa ki ade ani ngwa se kwa mi kwa ade me se anabara ya me ba wo ni ma ya kona no kro ni ngwa se mu ma yankɔ ye be ko mu ma yankɔ me kwa menim sa sa o ko menim sa ye se mo man ka me mba o sasai menim sa me ya ba o me hwehwe wa mo no kwa wo ya be da me ya me ta ka me no kro ni dadi na no kro ni dadi se mi mbodo man mi nye bayifo a na e wa asam mienu na me na fere na ade ne chew sampa wo fa okuna chi ade wa so sa wo ba dia wano so pia no so wano so wan fan ye me wano so wan fan ye be na sa me so me kwa na sa nima we mienu me ye ya papa we dia me de ba ye no me de anu no de kusa e mu de na de ba ye me de mu anya no kra dia woni magwa ba ya kona sa ne no kra me de ne o bia ma o ka ni so boduam wase ale na me si so boduam wa me eja amen tie de me kan yi oba wo ne na bre enkwada nan ba kwa firi maka me ensa kama dru baby o wo be wo so fa no na na ye frɛ wo so fa no wo bibia kɔ ukwa ware fufuro be kan ho na ne oma nyina hya se esenke hwɛ ade bi wo ya ne nya bayi o wo ne wo ba tena kye wo bi bre wo nsam na sa wo de ne bre so ade komo obi a sunsum etimi ma wo bibia ba fom wo ni ma na wo ni no de minim sa wo na nya oba na ye bayi fo tie de me kan ni minim sa bayi ne de tie de me kan ma bon bayi a bayi na wo kan mu odu na bayi no kwa what is this comment section mu ma ye huna de koro enti no aja wada woma mo ba hayi ye be kwa kohwehwem na ya hyese wo be fo na wonya be fo na konfo ya bi what you say konfo ya bi o hwa me nkomo we ni ka me di nkomo me yenu me yensa be ye be hwem nkomo we ye pese wie ni esiesie ni ye de da to de da ye ma wo nkonsa ma biem mo nkomo me yenu wa kire be de ni na echi kira se wa hunu eja eti wa ba hayi o pese ye hunu wo hunu no kure wo mu sa wo yiri wa fa wachi because umudie wuji umudi sa wa fa wachi be unkopie no be ma so da so for me ma wa kwa ba wi evangelist the grafter there wa bo be ma din kiao a man who never lost in town yeah that is me original mama one so to ho onu ajo se ba ko peguta me ba mama so na mama ni camera sofo Obaa Adwoa na ti wo oba su na ti wo bisa wo masem bi apeso bi Obaa Adwoa nya mi Nhyira o amen maybe sa be ma na sem bi mesre na onyima no me se we akowia nnua we akofo we achinya no na me pe oba ne bo ne kwandu bi o se nkwala me yensa ne nyina nko school na eho ne hiam ye pa mo se nkwala ne yetere mebo nkwala tere panimu no 13 years 14 years ana omo no 17 years ana wato abobo ya ma omo na je so omo school na no mo ko no abobo ya nim no and sasem no mpacho wi ya no sen nkwala no mo school ana omo nko school nkwala na de school no mo ko no ma jai na jai o ma jai na mete saa de we no
me ka se penini kura ma ya me na se me ka se wo ma odi agwa me ma police aba chintu won de onim se oba e be ma o ma lokon entina ma de odi fifin de waba me pa chonkola no omo nko school wo ma jai adintra me tua wo school fees that day me tua school fees no ne 4 days time na nkola na jai o mo ko ma me ho o mba ye prem ade chin ye ketu am fifin wura no wo so wo nko me bono me man sika wo so obeko me call afu me ba na ko bisa na so wanko en kwa penina ka tell say wo jisika ne de wanko enti yeah peri one day omumi enu na peninu na ne odi fifin na so wo nko ya ka ada ya penini say okwa ase say de wo kira ade a wo hunu te say wo sanam se manam for adesua enye for sua ne kakanga ka ma ya ana omu ina aja ye kitwa no edwane ko ma me ho wo ko ma me ho no okoko nte jama be 3 weeks enti da ko me sa free from ba na akola na tefie na am say wo ko ma me ho de wako school ba ha de wo ba ha de a wo nko school ene wo twumi tan a wo bekọ bua ho na kina wo bekọ wo se ne school atade wo se ne school atade no me de no ne me to ma no wo sha me so wo nko bi yo ma me de wo ma me ho wo so okofa ma ajamusa nti kola me ensa ni nyina nko school o mu nyina jai na school ni de o mo so mo nko ba bobo ya de mbetwi o se abobo ya ndo mbetwi abobo ya na de nya for no mo de twi o wo mo ye de bia ye nko afom kora o mo nko mi so furi wa enti de ti ama mo to abobo ya na mi nimpani a wo twa ntro to ne ba so na nya no kore akwada na ba ko akola na ba ko ha mo fra akola na mra ne se die enti no won ko sukuru wo de mo fra akola na mra se Obaa Adwoa ono wo 14 years Obaa Adwoa akola ne Obaa de nanso papa no me pese me bisa na sembiem se oye de wo efie wo abusua ni mo ye de se wonim se wo ya ja wona woda no ana isese nso nyame adom ya san ba konwama wa ye nana enti hunu se enkola nketenkete sei na omunko school no omotia bobo ya mu no ho ya wo sei ne tie ma me to moto no kwan kan nye ne o mo koje obi de na me je na fedi akola na me kwa fum krampo a o mo so o mo nko na potre fam bi ho anopa awia anwumere kro no o ma ye sei na me sa de tede an de me to moto wi na me de da mo se ba ya me no me kwa me to moto nko o mo ko 1-2 days na me se ye kwa fo o mo so o mo nko me moto no sa si ho asema bi se nya na ansa ni o me se ohun se nkola no te bobo ya mu ne ma no na wo bechi abobo ya na papa nya botre What's your conyaso? Kubasa setre. That's right. Zongo hene no. Kubasa hene so I am madam. No kwasam. Kubasa hene. Na kubasa setre hene. Umachi abobo ya. Yeah, unhun say enkola bi kosku no mo ma no te bobo ya. Enkola bi kosku aya na nya wo fe. Enye se moto ne ya no ma. Penini ka say me bisa na say. We say ba kokwa na nkwa anka ne anka mo na enkola tre ni nyina. Ana aja no so. Media mo watches ne we no no. Ehwo kra de minyama ho. Na education here me ye pa because mummy and more ya ade momo sabi mo ntam mentimi ho ase no ya de asai enkola no ene here me pa enti aja o ma no hu se amanfo mai ko school na o ma no wo wato abobo ya ma mo no mo sesa ja no o ho ya o sei me ho gidi mi papa penini me bisa na se wo so nko school no pa de ben pa na o pesa wo ye wo so won de o betu excavator minim sa excavator ne ayi ana me frɛ Chafas company bi wa Accra ana me frɛ o mo sɛ me ba boy bi na me pese me de ne ba na obesua excavator dembisa me checha o mo checha me se jama ah se trailer na articulate mu enti Obaa Adwoa aja musa se wati ase se o manager school o school dia o manager enti se ogitum se ana wata o san privilege a o ka kire atiefo nipa be 10,000 na etie se o ma no omo etwa bobo ya enya bobo ya na omutu o ma ne dia na eja me pacho dio no para no obutwa bobo ya kubasi so bo biefo kubasi mu biefo la etuma kubasi fo o mbeka mesi mienu no na obudi me bla ni bla peni ni baba ko anokopo na meti no hu se ni bla ba no etwa bobo ya nti wajan to wonkoje sa bobo ya man na mesu me yedi na me hwe se ka wonkwala no koje bobo ya na ma pagya asam so na akwala no bebra hu se o ma no twa bobo ya wobisa be ma ne se me wura edi enti na me mai wo mu twa bobo ya efi o mo to school efi be se 2014 ni me fra no fu ko ba se me busa se nkwala no ho te se ko po wa fa nkwala we no nkwala ketekete we no o mu kuta fu midnight na nkwala we 12 o'clock na nkwala we he e ko pem 3
4 na o mada May 9th na ye well you say anajo o'clock o na o mo hwe sa no internet o sa de Facebook na o mo hwe sa akopema May 9th ahomachi 3 horror movie ana say ye ya ni ma no no May 9th no Facebook for ye o mo hwe sa akopema 4 3 no se busumudu ba na to phone no man kwada awanu ana dika to ma panini wato ma na ukwala ne 14 years wase akwala no wakokon ngokoto ne ma ebie na wo ofia na wafira akwala no busumudu enimu na ma nkɔ no wapam mi se ma mi si akura ho no mekɔ ho no na nkwala no ebie nkwala no be sɔre ombeda yentimi nya no se mu sɔre na mu kokutuku o mu sɔre na mu ye later ya se o maye ma me wu ne se wo mana bra boss say me ba de bra body de asai kura kasa time na kasa no kura mpon kala we kasa kura pa cha kura mpon ba time na kasa o mu ni ka den na nioma we nyina koso na muti wona wo mana bra boss say ma me o mu ni ka ma wodi we nyina waka wano wo de tie panini nu 2014 14 no wo siram ana kwala we fra me akwa sukuta bi akwala ni se kwodie mina mi koto sukuta ade no mina mi koto sukuta ade ma akwala no bacho hwe wo ni be cha ade no musa ya jucha yo atade ni se na wo se suku fabra wase na atade ni akwada ti ni se no what say tie mama shade mama wase na wo atade no bre wase na wase la koso gusu wase da be ya da kata ni toro wase swata gusu se da be ya wa frɛ me mun ko suku mo ko busa sakire dachi suku ma na ma ma na me ma me eye timi to ma na me sada ka tell say wan fa ma na me ko amfia wo de ma no hye bi eye na so Obaa Adwoa me na me ka suku nika kwada be ma wasadi atena sia nantia amatade na shinshine sei opapa na ti wo ma me na ti wei when kan kwada na da suku a eno anse nka ye rezi fund bi e dia to suku ntade e dia ma musa mu fan kwama kwada no na se abobo ya na obutwie ba hwe nika o suku nika ene yesa the answer na obi suku nika na to no nti sei no sofo 20 years asam papa eti wo ba pa school nika eto na ati sei mame enkola ni na o ro frank pa no kola nika we akola na jai akola ba hye sa de we de akosuku meti ho no nika yo na min nya bikam ya sa kwa nyam ko fon fa me mfira nkodu no ba we twantoro ma me di abufu a ye be dum papa me do nyame me tro me akola school sa na me man first nkola no school na ma pani ne tense o ka ka me nkola no akoda ti mi ase de me ma akola no ka cha me se no akola ma wo fon na nkola no to e no me bisa mo dade me de fon wo mo so wo nua dari amfra wan bisa ma na to ma mo sika no to e so bodua ma me ba ma me mama shefo akwaba emna Adom TV so na woni wo so kuta nika bi papa wa sai wo me ma me so bodua mu ma me wate me ma me shefo papa bi akwaba Adom TV fo no kwasam wo ma so mu wo brajumadie kaya mafra ne de kaya hye se wo mu masua begira brane na hye asuku nika sabi ye baba ko ahye ama to ate tomu o ma me nwi wo papa nwi akwada na sa me se atetinti wo ko a na wo fere se wo be sa tade e de akosuku eti wo se school wo nko biem abobo ya na se wo chie wo ma me nie wo papa nie ana ma me ni di case no wo de aba aja me wura ho ne sabi kubasa sachire zongo here oba pa ba ma etimi ehye nika tuati sei de ko tra suku mu sabi ntahwe nyine be ya to abontere amen oro bo fra kola na se we ba mo bi san se o musuku nika Obaa Adwoa misi we no wajai no wajai no Obaa Adwoa bo fra kola na kola Ajamusa mo mo me ka kola mpo Ajamusa mpacho mami misa we Obaa Adwoa Oba na kwa adu na na mginja sunya migina so mpese Ajamusa eboa ye wa ha because obi bo kwa adu no wanya no a na chese no kore Oba na se mfie miensa wawale no waye no ho ade o ma no ho da no kore me pese me e no kora me ko ho ana me ho atutu me pacho me ba ndi sa de no tinkonko wa bie ki me ko ho bia na me ho atutu me pese me hunu o so ko no ho me pacho na ja o ko no ho na bibi no le ko fam adodo mu nyadu bi nyabote da bia ni so nyabotre ma me wa aja
ukɔ ne ho a empeja emu omra na se peja kakara menya olumai kura me ho de se na chine ma wo akola ba ko e wona case ni wo wakɔ ne ho asofo ade ne mu mpeja na so wo ba bibi wɔ ne ho enti on se eno de Obaa Adwoa se o kan sa me ye bema bia wo adwene de tia Obaa nkɔ ne ho ntumi ne na bema bia so wo adwene tia wo yere bato bema se o ta wo yere wo akoma mu empe na aseme no na ne ho nya wakɔ kora na ho asɔre ameman ade we ye de adwene pani akɔ no na ye dan person bisa na se efie miensa na onkɔ Obaa no ho no awu efie miensa na onkɔ Obaa no ho na osan ka se Obaa no afa na chi na we nyina chi ari nyina chi no ode Obaa no akoma na busua na waka bibia kire busua na na would just say uncan re now the next you in fear me and Sasadia, not per se, or person shall buy no confu. One was what you bibia when you bibia day. Now, so what soon if you so far no corners in the bush in your home town, pray more than could do dear. Not say fear me and Senny, not so buy one corner home. We need not do an engine here. Now, I say, a Jamusa, what woman a bush of water so buy, saying away. Near Tierra say, Man had done Cassette, me Jino. Now, mean himself Nipadi Subai, Womua, Nipa again to Mrs. and himself Jai. I got to say, one customer, I mean, you can about Kuchika, a colana do out to me for Codidi. The one then a colana do one or the other. Marie, Papa, no, why now, Jenny say, or per se, or share, or a dear who must share my men because, Oyeria, you'll be busy now, was suspecting the first family, also your kin. We are hene. We need a mamma near money. One month, someone a dorsal. Yanso so no je de brain ye adwuma mo nsam no do so bayi bone e wo ne menna wo ene nkorachi abobo ya akwada suku nika ene ne setting na atete atomu wo hwa ye begina nsam ye no so na de wo nsam ye siesie na ye de ama wo mo ba se siesie ti be siesie anfa no mafiri ha maame una wo de wasama ba e be siesie asam no wate ese no ne di kan wonim se be me wa wade wa na wo wade wo mebo a ne to so mienu enkwada na brabo yes say eseye atope agin srepegin pataku no eno ne pese ehunu e die na mo ye de di kan obe waja na na ada wa no because 3 years na no apia ka tell me nua say o brother me na ajaye o sada de na me tie na me fe ne say wo na wakasa me ne waja da na fi ne komihia wo fi abi mame wakasa wakasa say waja one friend ni ano one friend ni wakasa say mame bram ka me bram obam brother da bram say la misika sa odika enfie miensa wo ne Obaa na ada wakofo Obaa foforo no de wo ne da enti sa wo ba ne la misi na obeka che wo se mi kuru ne me na enfie miensa e de na ka beka kire no mo ye hwese ye mia me yira so wo yira so no so o be ma aware ba ko ka ho a wa hwe ya onu abeye wade a wa wo beko sana eja musa pese wo he la misi wo bayi enya sa wo se wo bayi ne ya eja musa nya boto eja musa e miensa ni no bo na ko homa ante me ja na ko homa de bebo so afe ba ko ne fani etu wo no tire no me bona ko homa na me ndidi because ya de no ya de ehu amamre umfa wa no nkan ya different na mbo mu de wa no ko boss say pe na udi agwa amamre ne ya adwuma eno nti na ma fi ta time na me nkokoda no hono bi me no because me di agwa ewu na mewu manya de no ho accident pe ama ehu yefunu ya de kora no still na me firi me twa hono mo ko na mu say ajamusa ni na ajai wouldn't say wadwene na yew sa enya ma adwene ante hwe sa wasem wei me wo the same similar na be ma no wawu yo enti ajamusa wafa wo ba na wo do no na wo ware no sa be de no onya baifo ti se se de la misi aye baifo ama so wonya foforo ye de me mbo no be ye wono ana reto no ho so mimbie ma no mbo no be ye ese wo so ko no wa na ho adwojo si wo adwojo aminka na be ba cho wonya be first de wo ko wa na nyojo na njojo na ti na ba na be be first wo ko so ana jira so me bo a so me ne wo akola mama be ma isu Obaa ho na mama e no ko na no mama mpache busa se adana mo friend wo phone so no wan ka jem se wati wo so da ye timi da kwa na me bu mu atwede e ball ene nko kasa da physical wa wo ko no
da ya asɛm no ɛne bɛyibo asɛm no bɛrima wɔ ba wo ana ne ho adwodwo bɛɛda no wɔ ne wada mesi wɔne wa nan so awadeɛ ne egu no waboa hwɛ ɔka ba wase wɔ ba me hɔ no no watimi wɔ ba ne a ebi na ɔtwe mienu na wɔ mbae nti afidie na awɔ use na adwene me so me use nkwala adwene kwasɛm wɔyɛ na adwene sɛ wagya me si wɔ mfie miɛnsa nie na wamba no ebi a wɔbɛte sɛ makɔfa bɛɛma na asami ba sɛ ya na waka sɛ makɔfa bɛɛma nti na wɔyɛ dɛ wagya me anaasɛ me bia ma no ka sɛ wagya no bɛɛma no wɔba hɔ a ɔne wo da hɔ wɔne me da na da no so wɔba nyina so na adwodwo busa no wɔno na aka na asam agya busa wɔno na aka na asam munti asam no me say minka asa fi so wɔkɔ hɔ no no wɔkɔ hɔ no na adwama no even adwama na me kata wo sɛ wɔfa ma kini na me ne da ɛno na tia fɛdɛ no akola no kɔ wuye na chikura mpo tiko ɛkyɛ ansa na me kɔ no wana no ho adwo me kɔ ba na me ho dwo a na me yɛda na me ntra na fɛdɛ yɛ wu a me wu ansa ma ho sɛ adeɛ no ɛyɛ achiwada na nyɛ achiwada ohunu symptoms bi sa no so say da no ye bi sa no o say sofu bi se okay ɛno ya bɛibɔ me pɛsɛ de nkyɛn o se dabi o ɛwɔ na adwene o kyerɛ sɛ ogya no ho kɔɛ no onyale biem ne yafu yare enti na adwene nyina hɔ na pɛsɛ bi sa sɛ wafa atide akɔhwehwem na de anamo bɛ ne watu afa ho ɛno nti ne nyina so ɛne saa asema wo bi sɛ wote asɛ yia no ne ntɛma me gyina so ina ade no firisirem ye kurom obi wu penimu wu no omo ya omo agoro bi omo kɔfa saa agoro no ba asɛm bi a wa busuamu ina omo ho ka ɛno yɛ amamre nyete bia ɛyɛ bosomsom asɛm de bi si hɔ yɛ na baako ewu saa de no na yɛ me ya sɛ me bisa no ko odi kan ya ka sɛm we ka twa ya kyire ka kwa koduru hɔ wa nka na koduru hɔ ama sɛ yɛ hɔ no mina na akoda no ho ani gwa sɛ mu no maye hunu oba yi ugya na na wo hwa no media me nka sɛ me magya no na mmo wa ampene anka no kora sɛ ade no sɛ na te anaso wɔ pa yɛ timi yɛ na yɛ kɔsire mu a yɛ kɔkoduru hɔ no na fie hɔ yɛ duru yɛ fie no bia koduru hɔ a say ebia na wonka no kora sɛ na mimisa no wonka no kora so wafa machi ɔma me ho ɔmfa machi ɔma mo so ɔfa ɔkasa ɔmfa machi nso de a ne magya atum na gye sɛsirem ye koduru hɔ no a ɔmo bɔ mpa enso na ɔmo de bɔ mpa ye ansa na wawura so wafa bɛ ma untimi nwura na mmom wura mu de a ɛne ne no ano no na nya sa pa de sɛ wo pa sɛ magya de de bɛn na wo sɛ wo bɛ wo fa na chi fisa wo makoto mako efie anadwo bɛ 12:1 mpra bɛ miensa mento ɛno ya me first hospital na mo mfa ma ne hu na wasa nyensen ama nyensen bo so me nan wo yi agu ye bisa wo ye tena hanu na wo sei ɛno de wo kan no kora sɛ nyensen sai wo nim de sai no afira kye no ka sɛ wo nyensen sai etu wo sɛ one bɛ ma foforo na nyemo one bɛ ma foforo na nyemo ye maame wo nyi ni sɛ wo yire keto yi nsɛm bi a waka gu asom ena oyi ye penisa me yere wono de so na wo wono akola kitoro wono bere no waka nsem na gu me ma ju kitwa no de woni me so to me no wono kura wo kan kura po na efisi wo ko kuba ase ho no mitimi da ho no mo sa be fu 1 month emma me ne kitwa no kwa banya ntokon se ba anse na feda wode a wo wache no uda ho no mo sa ante ha no mo nso so sa na ye kya wade wo waka tem se me ba ma na wo twe bosome ma me de na pesa oka me pesa me busa ni se wakọ ware ye na awo se wa ba me honum wo ba me honum ntoa so be se na wacha na se busumi da wa ba me honum be se 2 days 3 days a wasan akọ honum wa ba me so me busa te me fan se kunu watu kwan eja etie se wo be wo so ware na wo gya no me nka sa magya no se ka me na magya no me nim se na ya oba ware oba ye no ho ade wo ba gya no se wo nyai na wanje antumu so da na wade go no na baba wo hwe wo se wo nyai na 3 years ni wa ware oba ne te wo ne nai wo yere foforo yere ke 20 wo no na da enti wei sabe na tinka ba wonye dai wo ye dada eno de wo ye dada o kasa wonye ade a wo boa wontimi ngira ha no monka o kasa wonye a no wo boa e de benti na magu mi yira ni mo ase no kwasa ba kire ye sa no ma ba ni oye panimu sa yo hene me kan sem bi a kire no wo se oba na enka no kure aha so so wonye sa so ne kure be mbiem na opati on kire aja no kure be ya ene so onim se wonye de a tietia ye ina yenkosirem esirem na metimi ahun nokore
say no kore ananye no kore na ha pa de se me fan fala sa de na me hun se ade ya kwa ananye kore ne bia na mawu asema okunu kane wo so mu se why ready so be ko srem na yakohwehwe mu sampa wo fa be ma na chi anya se yakohwehwe mu srem no de gate na no kaka bi ko ye fira ko bi a wo bo mpan sa na wa wura fie no nti se wafa omo amunim no oba wa ye sa bia no wo kona na okura na kokko nti wo kwa wo wura fie do gate na omo nim omba no ma ya amunim sa na wa wura fie na mo fini wo ho a wura ho no ma wo bo samanfo be bo mame why ready so be ko srem na makoye sa bia say aha ana mabusia fo wo krompo na wo twantro we tum so na me ko honom na me busia ni ni no say obesa da ka tell me say me ko en say ni see why ni me dance ni ho me hu ni say wo be ya te woni so wo mpe ni biem wona me te wona ni ka sa wo mpe ni kromfo anka ho ne yanko me nka sa me ne ni ko me kura na me mpe ni sa santo office wo no ankata na wo ware na mo ha mo evidence bia say wo be wo fa wachi what you me say nyin na wo nyin ya na busumi nnan wo nka nkere me no busumi nnan ye unti na wo no wana na nyema wo anka nkere na nyin na say afida abaya de man san me ko hu nye doctor na ka kema ko no o ka kem so wonyem de sa nyin me wo na nyem busumi nnan nyin na baba say hospital ko no doctor ne ko na wan kan te be ma na tie so na nyem na wo person o la mi se e na ye sa tie se me nyeme ya na me ko ho no me se o mo ye lam no o mo se anyen anya kire yale ya na me ko ye na o mo se ana yale be na dada wo yala ye se o ko ye lam ho no ma o mo ko cha se kan ko po na mu se nyen sa na sa ye fra wo kro po wa mba o so obi a woni wonyem ye wo bo be me ya ma ne se wonyem se me nim se me nyem se wato aduro ma me use na me so me chima fa me nim aduro ba ya me aduro ni de me nim aduro ni ya wo de bo ho ban me de bo me ho ban Oba me wale wo ba na ni se ba da na wo ka tem se me ko she kondo na me use aduro me na me ka kire oba ka sa kire wo no wa ka ta te ho no me donya me wo no na te ho no me se wo ntura na wo te ho na me sa ga yi kura sa wade no kura wo mpese be ware biem me pa cho wo yiri ka te wo se wo ne be da secondum aduro ni ho no ma wo me ne na da wo no na te ho no aduro ni ho a wo ne na da ayesa wa ka sa wade no wo ayesa me ayesa wade no me mama Bram dia na pasa oka. Eje mu say. Amen. Asa me hu ni say o mpela me sibi. Na me tina me mpa no. Wo mpele. Ada tina me mpa. Ese ke tuane dia na so ni dem. Se me kata me fa, anya se ke tuane dia na so me dem. Me kata me mpa no ana me boa. Ma waru wa ye ho dia ina wi. Ja wa me na boka wo nye wono na. Se ka me nko a. Fa wabusuafo. E ka ho na mu nyina mu nkosire. Ye nkosire simple me nka sa wo nko akọ. Mama Unko akokura mpa me kwa me tiri mu ntene me se aha adansidi wo ho no mu re mu ma yankwa na wo na no abusuafo ka no mfa mame wate wo no mo no usoro ukunu no me se wate wo no aware na wo no wa mpene so o me se wo ma ye bi no wo pa ni ngwase ana asasem no wo de ate so mo na mo ni mo mo ya so me se no wa ye wa dwen se sirem no wo mpo me boa me ayese sirem no me nko fi se aha kroppo na me adansefo fie na me tim no wo de wo kwa na wo kobusa se mfie miensa na wajia me na wo mba no akuba aso kroppo kanye me kasa na obi betini wo radio so se me ne wo mba me ho obi kroppo timi busa me se wo kunu wo me se ai na wo gi ni number wo ho no se wo pay Obaa Adwoa se yenu aba no papa isi sudua ka se yenko sirim e ho na ne gidie wo ama wale wo me suspect wo na mum o me etu anamo we na me hu se bibia ni ho maji watum as a wife na oba no sa ade bibi yi na no de ene na oba no wafa be ma na mame sa wo jo wudi sampa wo fa be ma na chi a sane ye nyina obia kasafo abusuafo ka ko na yenko sirem ho no sabe nso wo abusua wo obetumi ye ne fa mienu miensa kan wo ka na mo bebo be bu beduru ho na makoye sa hwese wo pe wa wade dia me na metua lord fa nye wo na betia na nya ma no ha wo mama sa me di antina me ka se wa kana mo ti mi yi na no se me ebie na ma fa na chi no me se me dia ho no mo ka se me fa na chi da na papa yi mi mu wa hu se ba yi na wa se wa me ka se wa bo me antina me ka se ye ko wiwe ma e na nsama e wo akire na me yi aba no papa we o mu kwa chini ni na aduro o timi ni gu nsuo mu ma me se me no what dia aduro gu nsuo me 2 times eja musa 2 times busa ni se asam ne ba e dia adura ayaduro tuntum nkwanyi na wo mu di gu bisa se me di gu bisa se me di gu no wo hu ye ne de no wo bisa sa dia adura wono mo ensem ni bi wo ho mo ni mi kana wote ho no min kasa asam wo da nye wa de se me baka wo na bia wa wo nsem baka me ma dwen wo bi se dia ni oma papa min ko kasa da me kasa bi fa me kasa asam e bia no wo to afiri ho
It's a baby wo ho. Case na mu odu o. Emu odu ye ma me. We are the power strong. Na ya mo betete nsem na ne de kire ya. Ye no de se de matete a kire sa na ye no mo beka no. Obaa Adwoa. Sofo. Obia ne babia ne gidie wo. Kwasam. Papa yi se ne yire no. Ne nsem a waka mama ne gimi hada na me pusu ne sa na se de be ya me nya asem bia fina no. Ono kire se onya o. Ne yire no. Oda so no awale. Nemom ososwetew. Enti se saadi wei ye beye na obetima se yenko ne yenko ye dia Oso o kire se papa we eho no maame no onya maame nyine ni ya enti maame asema se papa enkura kan se wa hwe ya asema obeka wa ha no se wa no se bibi wo ho wa no ya na meme hwe Chase njina so bia ni wakasa wa jam di mi kwa busiefo ne ho no ma sofo you know one thing I see agidi a wakasa e bia ma ye ni say but say ne papa ne ka no so wono gini wudi se onya hwe a adan na wo ni ekire nkosere mo bi ana me na wo ko ne nkoda di wo ana me say ada nti na aha so me so me say mu ma ya mpe ba bi wo ho no me ya so so ana na mo beko ana so so wa be so na kan beko akoye sa hwehwe mu no ya wo ha no me hwehwe mu And you show me that Miss Miss Ahina Moko. Me, Obaa Adwoa. Me yanya link bi so a. Also Obaa no. Oye anya adwene bi se papa no obetimi ne ne kromfo ayi. Enti yen yesu e obibi ya. Yenye. Mu obibi ya so a mo nya. Ansan ka me say ye be ye bibi. Me mama konfo ye bia bam. Konfo ye bi na na be tia papa. Na no ye event bi ampa. Ya samo papa. Aha ye de krono to obi so. Konfo ye bi awurade. Ese wo moto mu kro be kwa koyi aba. Tie be ye me da boro so. Me kwati o Adwoa die la me si ka no. Me ne ne ya adwe wo fa baabi. Sad ade we o ma ye bi wo Nigeria movies bebre ye de ne ko say no waye enso so na nipa na kwa akoye kanana na de nim guase abe no so na enye no kore enti say ebi wo hankoa na ebe hu a say no de ne kanya den sawa me say wo be twa bo de say frede so so fa be ma na che ye be so be bia na ma wo hwe na ni guase no kwa pa ogumi no kwa ya me ya me kwa ye be force an ye dwoman ala me ye funu ba na me film kase ya antitimi ye kora Obaa Adwoa papa se we no obi a papa na te ase mani age ho pa mummy ye Obaa Adwoa me se wani die mu a ye hwe nkola no ehia me pa nkola ne die ne ya eti papa wo hwe ye free he ya ye ne imu be twa ye ne konfo ye bi be kasa ebi kura was mummra sesie ebi so se kire no pa mummra ye be ye san hye ne nyina na kira ye be di machi nyasa mummy ye no nko na moko mo pekura mo frɛ mo busua na mo meka ho ne nyina yenko ye san hye mu no wate de meka wate ase yo wo de wuduru ho na be wo se power to power the power is not powder na wo be wo se bibi wo ho ebi asrem kura wo kodo wi ni wo esrem de no de ya mamre na yo anti me se konfo ya bi nyame mu gidie ye be ko ho kyena eno na nche ye isa case na firi wono na nche enkwada no uja wo mama o magusu atwa bobo ya no ana se no do mu koto school nkola no school kura ba weekend me saka de enti ama me force ya sa ketwa na wa makwa me ma ono nda fini no me ka school no ama ho school no wo mo sister la wo ko school mo hu ade to masua adwuma ana me so wo pani excavator ya wo kada me frɛ mo so kwa 1 month pe na wo wie ntu wie 1 month na certificate o me ma wo lances o be da na waje because wo ndu age ne nduru ne wo so wo akɔje lances enu tina mo number wo kwa me frɛ mo de bia wo sa frɛ me sa e wo akranti bia saka me kwa ko han da wo ho na ma ba ko no me ha no ko me enu ina me de wo ko ketwa no so 17 years ketwa no so a wo no so kura wo no so 14 years ne ho nam so sa o mo ye mema nko ana mema nko a tiketwa no da mbisa ta wo no ka dwuma ba pa no wo so pɛ ka kase twa nam ka kase no wo hya nti sa na te de anka wo pɛ de electrician sa o mpan so de adwuma wa pa no so pɛ ana me bisa last one no ana wo so pɛ welder nti welder ne de guy ba ko okuba so da na mko hu no wo se ne me mfa no ma no wo ne obagye no ana ketwa no le odin fifi no so no
Latisi ni so say ono so ba je na say penina na say ono no aka papa say penina na aka me dwene nkwala ho che na ya me ya say ono ya te say nkwala na anya ne wo beka no entutu futuro fa ngumani so mani wo ma awiai hwe enkwada no we say we zongo hino na wo manti mi anko suku na bodi ne kese te say ye eda wo so na wo machi abobo ya ye ne number sabasa papa enti wo hunu sete wani mo nyam so anya no mo yam tenko ampo me say wo mo daate ene me ankasa me daate se bia na wo ye na wono de no wo pesa ye ya nanka kola na pu na me bo me na me nyam bo akola sa ma bo wo mo mpo no mo nko me bo wo mo akọ me dwane akọ o mo dwane ko no wo no aba akọ sa me bo kola ntete wo mo me sin kola na wo mo fra kola na mo bisa no say die enti na ma mo ntimi nko school na mo hwe nya kola na me sa wo mo ye mfa wo mani mo ma me so fori ma wanyini 14 years onya akwada biem akwada wo so excavator achi wo ya akwada papa kia makwada na ba bet mu mienu mutia no me ya so ne ya kola no be ko ne ya ikura mu mienu mutia no mosu bebreche akwada na wo no oba mi atoto na no ebe wi akire kura no kogina gbachi na maame ne ni konya sam ana kogina wo ba na chi na wo so ni konya sam eti se no mu mienu wo ne wo yiri yi oba yi wo so wonya no ti wo yire no mesrew ye nhwe mu mienu nka mo na nkwada no de na mo ye wo mo ese baby amadro de me yesho se school no metimi ato aso because back was 17 back was 14 me boa 17 keto na you dey 15 or 14 ana keto so 11 years 11 years eti wo man ko school no kura penini kura de se no wo last year na Africa em say year we na nka wo mbechro junior high na SS wa she da be junior high ai ano so wo kwato ya wo hu ade bi ya ka sabi uye zongo hini na wa wo ma echi abobo ya ye koba na wo mfede wo sa wo hu akokoduro de betena ha beka no ye betufo be ye ntimi fo so se chinchina hwe na wo ma na bra bonsi yie be ma wo mema eye wajapade esirem kura de wo mo ye wo de oba ne mam ti se wo ti wo si wo etu na si fo na hwo mu yi a eye wa wasem a wo hwo mu ye wa wasem a ni ehia ye tosumienu ye wo no oba ya wade 3 years no oba na ada papa mu ye o eya se de mema mu watenka no sa mo oba so watenka wo so tia se wunya wo ba no ya de se minka se ma ja no akada dada kam de la se bi be fia ma me fe ne tena case no so 3 years sa ba ma no ono oba ne nai wo so oba na fa na chisire befo sa ena wode nana panese oba no so timu so ye ma no matenka wo so no ontimi ntena no wode su ba ye ma me fe siesie case ni bi no pay hotel ye queen ya me srawo pay hotel booking hotel awurade game de ma wo mo Obaa Adwoa let the go do ma men kan sam che agya musa aha ensem nyina ne yiye mu ne ye nyina ye pe de me ka che agya musa ne se emmema makomakom yensa a wo mu nyina nkosku nye settlement awo se wo hwese wo na wo ye agya wo tumi wo nkola no so chense wo mo ankasa enti nka nche me se nkola no so wo mo nkosku we so obese de bi wo mu su 17 14 na say de bi at least nkola no wo ma wie secondary school kwa no wo to so for ensano dwuma ati so betimi a chro ni din obetimi express ne ho ye mu nyina form for say yetimi kenkan ya de kakra enti agya musa wadawroma sa bobo ya ne sa no ma no di accident ba ensem bebre akwa betimi achia fa no so what you say ana kuba so ya nkran kwan yo nkran kwan no so kola na sukure dia penini last we me kokan e ma no se na mo ma me ni nua ba aja eti wo hwe ye nko hwehwe mu mama na di kan no konfo ye bi wo chena no pa ana pa be 6 na mo ha ye be kokko ye hwehwe mu no na ye hunu no nya mo nko na mbako ye be di akire bi ye na ye be ko ye ko ye hwehwe mu no awade no se wo fa wachi no ye wi a ni abetena ha ye yidi aka ne nyina firi wo wate piao abusua sa na ye be ye case wei mame me chawo ntoma wate la mi si adawo ba me ma obi mama obi me ka se ne wo ba tije we garment tetede ni bie mu odu tene kokopa mwate Nhyira FM ye manager ye mpanyimfo multimedia panyimfo nyina eno mo de abasa ye mfama wate e de na woka das nyame nsira mo
The lady is not happy. Nti yebeboa wate. Na wo se wo ne ani gye wo mu. Yebeboa wate. E kina ma yenko yi we ni mfiri ho. Tie, de anti na waka se wanja me no. Court na ye koye no. Sa na wase wanja me. Ana wa ba me dan ma. Ma ye usuro se yebekwa kwa anya se mfihwe mu na misuro. O kasa le se usuro. Mi misuro. Ye kina yebekwa ho. Ye wonfo ye bi. Dadam ho. Tu. Agona saman. E kina yebeduru ho kina. Agora ho Inspirational FM ye ba ho we case of the year ye be ye hwehwemu no me ahwese wo be wa fa ne kunu na chi ana wo mfa na chi na se wo mfa na chi a be ma ne be ma na patawo fi se wo gu wani mase anya sa dia pata dia me aminim yo se ye because ye obi na ya me sa na nya sa ditumpa ye damu asipi what you say na mama mfa t-shirt no enkyeremo we ye obra ye t-shirt enie eno me de kyeremo enen so me de akyeremo na question of the day. He says, Sanya Bayano, oh, Adum TV, so we'll share live. What did you t-shirt and all? Unyaya, Ube Shebi Shetire, Inshra or Bra, any more the Inshra FM logo at the Atunuko Konoso. Says that t-shirt way a shawa. You are kind of say product of multimedia. When you never get to us, it's a Bomodiana Mount Sankabi, a free, and you sika, a free near the war, but free no. Question of the day. Yeah, the battle a year or Brian streaming so. It's Brian Facebook page so. Brabesha, Jumedi no babano, photo no da so. Next year say photo way oh me share na your story way ya. Should beneath the comment section. Na yen chow t-shirt. Sir. Oh yeah, and now winners. Oh, tichina ibatwaso. Na nama brat mu nyina we ne no kwasam Facebook team no balebo kwasi Rowena bana na ya Beatrice mo ya me sira mo maje mu t-shirt eni efe wo number bia na wase what all chest out ai insha obra me amini ye de dani mu kama abadwafo ni nyina anti sana etie abusua ye damu ase pa ma me ni jacket we bi na memfa enso so ahomka hit patch a plaster na plaster when you fanta cruso na me katera mo obo what plaster pe na kura bani trim before the tenio mana or the plaster pe na kuro wey plaster wey you fanta the kuro nemom say any pain within your body say ya wo nine ukotoje usisi echi wa ya se ohene na ya wo ya na wo why plaster no na wo dia tsare so na chipe ni nyina edro wom ti sa no maye no ye mfa ntare kroso tie ni ye ye de tare eye baby e why aye inflamed baby e why ya wo ya wo ti pain wo ho special kotodwe ni sisie fo no na de atare so kama no wa se watade na e bowura ni padua no fa eye ahomka hit part me pa chow o pedodo otu bia wo ye drugstore ra e na wotie me o pedodo otu na wo nkran a orange chemist ya na wakoho ad farmer ebi ho DM sphere ebi ho e na SAP Health and a fe Kumasi Dani Pharma, Alpha Dio, Panacea Pharmacy, Koforidria Gabson Pharmacy, Eastern Chemist, Tamale Malarigo Pharmacy, Takrade Ebuakwa Pharmacy, and a Knock Chemist. We know a original distributors, a very agent of from number Yano, Ombakwa, Yedi Edroni B Abro, number 0599 802 and a 0248-509-003 and a 0546-444-192. A home car hit patch or the feely hit, you know. Na chese enonso eyesa na etie na me kaimo se me fabric ai open the same fabric and toma lasers paradise brocade liquid mikado necklace earrings bangles anklets autonomy anything about a woman
any mema slippers mema chow me pacho eye Rapper Pebby Fabrics aka Madam I need no kwasam owo ayedua se Afrifa Junction Kumase and found a baby wo same one crying just call the number open fabric bia obe persona or the ascendo 0244 892 608 0244 892 608 on one assign for Chrome constituency women organizer Terapa Pabi Madam Ramechia ebe share ho what I say Judia clothing and a pamia what the mame as usual o Kumasia odium me style me pamina obe pam say ya kama na what the baby bia wo send the fabric no be pam na or the ascendo number ni 0544 772 775 Samsung Sugar Beauty Bar all my hairs and my makeup for some time now kanena yes lali it said the sugar so me mu me makeup freno o Kumasi Maxima all locations oh yeah bridal wear near there 0553 118834 0553 118834 all salon services or be offering in ana or the amount under a low price when ni ebeje enti no yenko chiche nkomo kakra emfri ome aseye ome herbal clinic aseye na yewunu sani aseye no adwuma wo mo ye neoma ekoso etie Ome herbal clinic I mu doctor papa doctor me mwakwa ba I ome herbal clinic doctor we die the whole Ghana eniyade ono wo ho aduru no kwasam ya so ahye na yajiatum the whole Ghana ukonkran ubekumase eniyade ome herbal center doctor ne wo ho aduru doctor faye wuram ne enhwa ahyeye ho enyuma hodo ekoso adanse a efiri ho ba no faye wuram jo Obaa Adwoa me da ase nyankopon nhira wo ne wahwefo ne otifo enyina baby bia wo a wo tie anase wo hwe yen no aha eye ome herbal clinic aya so ye no ewo Kumase ye wo ebuakwa sepase Accra nso so ye wo awudome runabout nti me pa ocho se wutie na se wo animu ha wo nko ade a enne wate ye nkan nyankopon asia ba behwewo fa ye number no frɛ ne bra na Awurade mfe so mmoa na empempi no da bia metena fidie so a mechechiri mu se eni no se ebedum a ana ebifra eni ken fra prekope ye wo ensencheni bi wo ho a ebeda di ewo nipadua no emu ene che se eni ni ebifra obi wo ho ade se bo obi ho ade se nwusie obi wo ho ensuo ta nani eso obi wo ho anani ni baako hunu baako ehunu de ehunu no so tena ho a de aseye no a ehunu no ebeba beka de ehunu no ama no so adum ntime pacho so wutie me na se ete ese wani doctor kan kire o se glaucoma aba wani so obi kura nso so ho doctor kan kire ne se entin no a efiri na adwene mu eba nani no eso no entin ni bi ho aka anase entin no kura no emu atete mesero fa ye number no fe ne bra na Awurade Nyankopon emfa ye nso emoa wo na afi nso so Obaa Adwoa obi o ho a nani no enye ne ya ndutu no enkeka no enwo no eni ni so a ehu ade Misro fa number no ne frɛ ne bra na ye ma woduru se doctor kan kye se wanya glaucoma eno kra no san kan kye se glaucoma no nya de se ebeye ye efiri se entini mu atete a me se ye nananno mu ewon ha banura ye frɛ ne 20 ni a entini bi mu ate a etimi ekeka si ani ema entini to atoa enti wote fie o twɛn de ye agede be fa number no frɛ ne bra na Awurade mfe so emoa number no Kumase ene Accra de no na medical abo no we de medical abo ene Kumase Accra ene amanonefo no 0550 57 00 75 0550 57 00 75 me pa cho other regions na aka no mo so de no na eda screen no eso no eno akire no ebia wutie me kompo goita ebo minimum anasa hernia how ana fibroid how me pa cho pa sa goita
hernia and a fibroid no sao how ni nyina no aye ade baako eduro baako na medesa enunti and a makani na abom nti se wo goita anase fibroid ana hernia abeto se bi mesem ka wa yanse a fa me number no frɛ ne bra na Awurade emfa me so emuwa enuro no baabi bia wo e wa Ghana ha sei ni so pese emfa eduro ni bi mrewa baabi bia wo e na afa amanone no nso so no country bia wo no uhia se emfa no ni bi mrewa ye de eduro no ebi ebebrew na enigi system ne says o Ghana ha nko ade a media duro no kura ebrewa me mpre me ho nyi sika no ansa media duro ne brew na so nsa ka eduro ni via ansa no asende me sika e de abreme na emu mesrem amanonefo ne de ubedi kan asende sika no aba ansa na masende eduro no e de abrew me pa topa munti ni amanonefo ne de obedi kan asende usika no e de aba ansa na me ma sende eduru no e de abrew enu nti se wani tutu wani kekaw wani wowo uhu ade se bo uhu ade se nwusie ensuo ta wani so wani no baako hunu baako ehunu obi kura wo ho aso obi firi ekire e ba obi hunu so obi na e ba na o satade kokko anase tuntum na so se nipa no amen no o hunu se ekofi anase eyafia mesro fa me number no frɛ ne bra na Awurade Nyankopɔn emfa ye nso emmoa enu akire no ebia wutie me wode no eye stroke no obi wo ho a edina to fom timu a woje no ho a enye obi kura so ho a stroke no amasa bi mesre me kana no achia obi kura wo ho a kire se wada ho a wontimi nsori a opese sabi okogya na kura no a yabɔ ne diaper me pa wo chew fa me number no frɛ ne bra na Awurade Nyankopɔn emfa me so emmoa eni gisɛm ne sɛ me ha no ye ma woduro no ne de mpaebɔ nso taa wachi wo haw ne bi wo hɔ a eye esefata aduru a de aduru be ma wo esefata se de mpaebɔ taa wachi ansa ne de aduru ka won so a eye saa na ye bɛyɛ no de ama wo afei no stroke no obi wo hɔ a ye wo yare bi wo hɔ a ɛbɔ na so wan hwe a stroke no nso so de ne ho ɛbɛgye mu yade bi te sɛ wonya diabetes anase pressure any diabetes eba enipa oso a edin eno krampo no ede eni ade glaucoma eba esa di stroke eba na se edi stroke ubrewa ubo so otia fom a na fom na ye dofo se de wati afufuo anase mattress eso no ana obi kran so obo se ne na ho no na ne na ho hyehye nti se ye de ointment ano o hye anase nsu hye anase ne nan eben eja ho ne eja no ebo ne na ho no eye stroke no na ebo nkan se wo befa wadamfo anase wadi ube ye nua na wode wato dem na da bia wa na o hyedem ho entintwentwen wo na ase bo modena fa me number no frɛ ne bra na ye ma woduo pampa bo nta wachi na Awurade Nyankopɔn emfa me so emoa enu nti obi kura nso ho a oni pressure ni diabetes nanso so da bia ne nan ne nsa ye ne titiriti afei nso so no da bia woti afoma efoma ye ne dofo anase ne na ho ehyehye no mesero na ho hyehye ene woti afoma afom dofo ne de eye stroke ene pese forward damfo enu nti se wo sa hawi bia entwentwen so ne bra ye ma woduro ne ye mfa paabo nta wati ne Awurade mfa ye nso emoa wo me number no eye 0550 57 0075 0550 57 0075 me pacho Accra ye wo awudome runabout Kumasi nso so ye wo ebuakwa sepase no besi wo sepase gawo me pacho Accra ne ye masa Obaa mesro ubebuki ansa na waba ubefrɛ number na ya bono na ye buki ansa na wetima ba me pamcho pa mo amoba ye muki mu ayesan ema mo kofie no mo mfia fom so nkyɛn debia metena so ameka sɛ Accra no ye masa Obaa frɛ so buki ansa anya sɛ Obaa uka na de ba ye no ye besa mo watu di abante mesro frɛ ye muki frɛ number pepepe number no ye 0550 57 0075 0550 57 0075 ebia utie me u prostate ehho aka obi wo ha ne prostate no just ehho aka nti odwonso a sisi e na dwonso san de odwonso e ni na dwonso san de me pa to fa me number no frɛ ne bra na ye ma oduro na Awurade Nyankopɔn emfa ye nso emoa obi ko ha doctor so wanya prostate cancer ana prostate enlargement u prostate ne de ni nyina wo ha bia wo hu bia no ba Awurade Nyankopɔn ebefa me so aboa wo na afei nso so no utie me u pe ba de ato na so ye de ebe
de sero wo suma nkora eba akora obi ba na enipa ne bu ofu esan se wini eba ni bi me sero enne ewade nyankopon de me aba abedomo me pa ocho pa bo modena fa namba no ne bra bo modena fa namba ne bra so obi ba behu ha eno me nipa mensa enipa mensa wo mbeba aba behu no na me de adu no be che won eba ne de aha makoma so eno ba na ye hwe ene ye hwe wono na eni di sam ne se eni di sam ne se nyame beye eno ano adie bo ha nyame is of family so aha enti de atian se Obaa Adwoa ye de do ne mano a na so wonyinsen wi a ye ba betena fidi so aka so wonti me hu ni pa aha so wa wonti me ne be yan wonti me ma fidi so me ka de a ene ne hu fata se ye de do no be ebe mano because ye pese atiefo no hu ne de nyame na me so ye de be enti Obaa Adwoa de Kenya ba ko de a ene hu hia kora se me fe de aka no wo ne de nsa ne timi ba kora ka ma big mama obi so mpe wono so so tata na ni what you say enti bam no Obaa Adwoa de Kenya ba ko ha de amo amaka no de o ba na tese wa boa ho na eba pepepe de na nka me de che ne de anya bi wo ha se enti enu ano ntimi number no e 0550 57 00 75 0550 57 00 75 ana maka eba ne de ne se wa wo ba akra no so ntimi nante obi wo ho wo ba no akra no ntimi nante akra na kadem obi kura wo ho akra no wo fifiri sen so nante me paucho so wo haw no bi e wo fie de ade me kan wunim obi kura wo ho akra no ya ka kora se e nsuo ba e de enye nsuo ba bo mo ne kasa ho aye dene ne kasa ho aye dene obi wo kura na nadwini mu aye mmere what you say Obaa Adwoa ya kan de se de ma be kan we say no mo mi a o te ya say no ne bana no kan wa sem for nadwini mu aye mmere no me ne duro doctor nyame nsira na de be hu no yes de be ne ni de be ne me de aduro ne ma no a na wa lose odo no bosome ba ko achi no ye be ba fidie zo so abeka de aye de be de nyame nam me so wasi aha aduro de ma asoma doctor e ka wase what ya de ma na se ye be so obeka na se wa meka de anu so ye nim de ye be yo what ya say enu tie de aduro ne ma wa bosome achi no se nyame nam me so amma na nisu ayere krakra no ekwa ye beba beka enkwa yin so aye beba beka ya de nyame na me so aye edom aduro nyina wo obi na dwene mu ka no awurade nyame de ya na tie ne se Dr. Obey what ya say de ya na tie ne se wo ha no so ka se wo keka ebe do so dodo enti me number no e 0550 57 00 75 0550 57 0075 amano ne fo no ofra en de obedi ka send usika no ansa na de adu na bro wa amano ne ho na enso wo Ghana he ya de a ye bedi kan de adu no abro nsa kan adu ne wie a ansa na ya ji usika nyankopon enka obi bia ho na abusiafo ya som ewa ha yeko Omeheba clinic asoye ena yeko ya yekodi apomuden enkomonti bomodi numbers no ene go live on Adum TV fane fre doctor yade bia ha wo bia fakọ na kache fakọ da no enu ti no wote wo yade nti no wote wo yade no wo chen ko na won hwe wo ma wo duro na won so fa dance ne fa bra mi jade akamu ye twa ye ho tew na ya samba akọje nkrato ye ba ye beba beto so oba akoso ya oba pasom efama ye yo yesom dia na awie my way na mede wura eye ya ojo what's on this channel okay ene mama check them some fro Kaish soon top send party jack mama we asian kanyo hey me daba ofa pacha mama fro he no kwa woni abri say maso ya ye hye nana na den se ba bia meti ye tumi o na me wo fa send me ska di nkan wo de kosi wo bisu nipa kura discount yo de ba ye nso a me koyi a ho sem bebre afi kura do mo busam sem a transaction ho da Debbie enka chibra ka cho offer say on download tap send so download tap sender or send this come away e beba to mobile money and our bank account simple tap send yeah tap send
Now, okay, tap send it. We are safe for baby obia. So what Europe and America, Canada. So kura Android, so kuta iPhone, and once we download the app na 2 phones. In the process, maybe say promo code ADN. No about Inspirational FM. Ashaho a basa automatically no. Yeah, chow £5 and €5, and we are more Europe. So America and Canada. Yeah, chow $10 for free. Oh, send this cancel. Yento tap send it. No fee. Hey, they just say okay, tap send. Papa no. Are you planning a trip, vacation, business, or adventure? Do you dream of an internship, work, or study abroad? If yes, Bonva Stores has you covered. We will assist you every step of the way. Explore the world with our exciting tour packages. Expert tour guides and our experienced travel consultants are ready to serve you. Find us on Ecocent Road, Ejja Kumasi. Call us on 026 167 1686, 026 167 1686, or 053 109 0068, 053 109 0068. For further enquiries, email us on info@bonvastores.com. Visit us on www.bonvastores.com. Bonva Stores, the joy of tourism. On visa applications, general travel, and other immigration services, call them on 0537 152 118 or visit them at 4A Pawpaw Street in East Legon. For more information, check out astolinks.net. Astolinks, pathway for success. FM Diaspora Connect. Ane, yene wo connect ewo Nhyira FM 104.5. Na dwumadie we ni ani aboche fonko na edi. Enti say wo USA, wo UK, wo Canada, wo Germany, wo France, and say wo Switzerland. Me ba chawo, emfa woni kura wo fi so. Ya beka no say tribal wo ye, say wo ye akan, wo ye fanti, wo ye ewe, wo ye ga, wo ye bono, and say wo ye sremuni. Say wo di afahye bi, and say wo birthday bi na wo die, wo wo birthday and say edwuma bi a wodie no wobetumi ede afa Nhyira FM so na yetumi ede dwuma no kama na ye de ama eye free we ye ne abochi fonko a na ye etu wo abochi ba bi a mepa chew wo video and say wo photo shoot to be e de na wo number na betumi dia faso anaso betumi afre yen no 0540 112434 number krona sanso WhatsApp enti dia wohia bia betumi dia faso ne wo na ode amayen ye no bedi dwuma ne kama kai se eye Nhyira FM 104.5 Diaspora Connect eye free Ojo. What's on this? Yes, Nana. Nothing. Say, baby, I'm a tea to me, and I'm a fast and miska. I didn't count what the cosi will be sending a credit discount. Oh, you're the buy and so I make a won't send me brave. I feel crowd of mobile some transaction or order. Ah, Debbie. And catch you, bro. Catch your offer, say on download do tap send. So download the tap sender or send this come away. About to send mobile money and our bank account simple. Tap send. Yeah, tap send.
Now, okay, top send it. We are safe for baby ubia. So what Europe and America, Canada. So kura Android, so kuta iPhone, and once we download the app na two phones. In the process, maybe say promo code ADN. No about Nhyira FM. Ashaho a basa automatically no. Yeah, chow £5 and €5, and we are more Europe. So America and Canada. Yeah, chow $10 for free. Oh, send this cancel. Yento top send it. No fee. Hey, they say okay yo. Top send. Papa no. Are you planning a trip, vacation, business, or adventure? Do you dream of an internship, work or study abroad? If yes, Bonva Stores has you covered. We will assist you every step of the way. Explore the world with our exciting tour packages. Expert tour guides and our experienced travel consultants are ready to serve you. Find us on Ecocent Road, Ejja Kumasi. Call us on 026-167-1686, 026-167-1686, or 053-109-0068, 053-109-0068. For further enquiries, email us on info@bonvastores.com. Visit us on www.bonvastores.com. Bonva Stores, the joy of tourism. Modino ha ba ukoswa na tie adwumadie no din we wo bate gift don ko din na ya bo no mama awurade ada ye be bie din no so fidie so do ye be lunch da ye be lunch we ye be lunch din no edin we get in touch with the show na original mama gift don ko ai original ba ko pe ni din na say ya lunch no ye be bie so ebresem very good bra enkomo no tew efama ye ene edi nkomo baako Mama nchia atiefo ni ahefo nyina omo hye ya sabre na mede nchia kese mami ra George Poko afrie ai me mama na opuma go brago dance a edu ase dwato hema na mase Georgina opoku afrie mechia obibia me se eya na omo hye pa de bia omo hye enti ano me kase radisha omo ya ba bibia omo bia Lady Gold has fun right enkomo de na ba ko pena se de esika na oba no na sam no edede ne nso fa baabi no nka me yakase eye wa mamre ni amane e wo region bia mu Ghana ye region sine dɔɔso na ye kɔ ye nnuanom esemfo a nso mo wo amane ne mo so mamre sa anwoma we e ba enti hono na nanka meme gina bi se papa na sam nanka wo ka no ka wo so ba ne gitum sanso ono mom na se o feel insecure on side be ye sam no kɔ de ato atwene baabi na ma wo so wa fo achi enti o be ma no gina ye ne se nka mo kɔ mo krom na mo kɔ ya amane bia ne amamre bia wo bia na wo hu sign na bibia nkoto na ja won sanfa ne yere back na wo be ya se hono na wo menim de e koso otwetwe hu wo hono o se opese ye ma ye ya santefo ye de amamre ne amane ne ye ma wo e de na wo kasa that means there's something bibi wo eno ti mo fra no mususa otumi for mo nye child labor sa because wo akra information adwuma ana ye nyem say but some radio mo fra no omususa eno ti me de me ka che okunu ne oyere no say de e wo ho no no mo so sofo panyin yes ma me fro sofo panyin na wo se ma ka no so sofo panyin sofo ti si ma wie nyame nhyira pia me chia pran hene ene pran kontie me so me chia no me hene no Obaa Adwoa hwe nokra wo kwasam wonim ka obu obi ya se onye nokra wonim ka ane ne wumu a so for the mama 1 minute 30 seconds na big mama ti nyati Obaa Adwoa abaya no watwa afa wadi wadi la misi no wadi o hwe ne dimina ene de wa asiafo no na afo wonim se esiremu wa amamre na echi wa na eku echi wa na eku enu ti no odwane no aha je se echi wa wanim na agu ase no afa na saa ba ma walewo ene wote o sori a anyen wa ya ma ba ma na nya accident obi ba ka se 3 years so ne ba ma na ada no ba ntumi ntina 3 years no ba ma ni tu kwa abrochi anka ba ere
ena ya na ma bebre fefo mu kunu no ma chi ande na ni suba na nya oba bia wase ni kunu tukwa na se ni kunu ne me na mintimi ne ntra o jamanfo so yes so ba oni atenka atenka ya fa be self control kwasam you need to control yourself eba nyina kan so for educators I'm telling you etimi kan na waya say kubu no wa hye ho de wo be ma no hye ho de wa comfort ho ma de akra hu pa asofo enso otimi hu preach out to say adia about mu I say send ya no pa kwa asole na about mu so for mame eso control yeah the waiting abeka wo ye nipa about mu control yourself now who about ukunu ejonso about within 3 years who am manfo adi be man ntimi ankyere any evidence yes be man no evidence who should be man no evidence as many dance for no ye twa bi ye dey be man no highest privilege san here aye ntonka enti no say yenko sirem enya bibia ye dan uram yo sofo yada say original some tew ema me na answer na me original abamu no akasima ba ku mienu me yensa na no me yensa enya bo Adom TV e waso ye won mo besom na ma me akua obesom wo de eye movie discussion eye oyinere mesisi edu ni movie no discussion wo de abrayin eno so ya na futu bebrewum tikoso no mo fidie na Adom TV na de dwumadie na achi e wo ho e fa ma yenya me Adom a ochina efia da kosia betra fe wo bradwumadi wo besom otugya no fa na wo de amaye na dwuada ye besan ababehia ya to adwumadi ne so t-shirt na me kai wo Facebook page na ma refi echina braso na bra bedi echire na beje wo de kama senia ebeboa original Adwoa somu mayen sala misini ni kunu ya semi me wo the same thing pep isimi manim ba man ne yire bayfo bua na tintim fie okura no oso ba ne de bayi aba ba hyase se ba ma hyase se wo fo ba fofra wa mo wani ana wa asa no de bayo na selamisi se eye no kura so obo adwama kwa me blemu no obia ne se de wo hu ne ho fa me nka so oba bo adwama ya enye o oba bo adwama enye kura na so be me bi wo be se okubo amma nyame anya wadom a wo beye ho me nka no kure wo ko fa oba ba ko abeka me ho wo bo me beye wo ne me na me de manu ko me zibarija obia ne se do ti hu na de mama kamfante awie tabi ememme dream maybe mu bu makwase a but yes be ma do otimi ware mienu otimi yesei enti no ba no wo se na ho mete wo se ne suko minim say ye no kure say nya no kure ne say ye no kure mpa obi a wo say na koma ye no oba bi betimi atene me matena for 19 good years big mama wo me matena for 19 good years wow obi anko tena me kasa no aye din obi anko na wanu ti o me de no watu kwai wen so de me no nyina na tie no wawale fofo no ha da ma me na ne da so de enti ebi kura me kasai oba kwa wo ne troka ene ma no because wakonya oba fofo no so oba kwa empeja yi de enti empeja no ye de adwene na eye ecological wonya oba fofo enti wo fi se wo di ka bo me beye enti no beye ni se wakoma mu enti wo fi se wo de beye fo kura da eda big mama enti ade no empeja na wo ne mada ade wo so se ye brase ma wo no wa nya ne yi a wo be ko be me sese mu nya de ne kure nko yie what you say enti no lemisi no me de ebi kura na hwe sa de we movies aye hwe no eye no abi na ya na ye de ebo ye bra Nigeria movies bi wo ho abonse be ma no wo de wo ba anasa ne kurakwa no de ne ko ba bi sai so ne na ya no wo ne konfo na na buto na ko ye wan ene obi ya za sofo ya za akonfo ya za we nti obetimi na ko kleke aka cha ne se kasei no wo tue sika ma no wo gu na nim ase ebi kwa ne nya no kwa enunti na la misi ne fi sa so ne be ko se ma ne busuani bi e no de ne empe obi wa ya nsa we de o se won fa busuani e kire o so pa won fa busuani e kire mama we de e kire a me gidi se bi ba busuani e kire a abusuani obi a ne na hwe onu susu nim
the entire no so why sao together ba so be ko ka na me ya dwen me na me dey impo bi wa ya ni na ya I try be ko confirm impo bi wa ya na wo ka ye ka ya wo manta de bi elu atiti ya wo kai wo so wanyema me ba wo so wanyema o yiso adon nkola wo no mo no ko ntimi hwa wo mo na wo be wo ka ho no sa ba be wo ka ho ya kola enika alamisi no oye disappointed woman pa. Oh, so I'm ashamed of her. Oh, so what do you know be see so here? And also come me wa nya de so wo gura ni ma se. Oh, gura ni ma. Wo gura ma so o be so o ba da ba. Na wo se ya fa na nka. Ono so be de so no de ba akọhoma. So e be fa atade a. Atade na atete no. Anya kwala na atade o. O mo na akọhoma. Alamisi na atete atade. Alamisi na atete atade no da ba de no bi ya no bi ba ma na. Alamisi be na atete atade. Atete kwala na atade. Abajo na atade na chi a. Atade na chi ni na ntre se atade no ya sha ma na atete. Nipa da sani na ate no so for yan kwa homa so na ye ni ahwefo ni atiefo ye ni kakra we dem mfanche ye 2 days ni ye tumi peke calls ye mfidie no na otwitwi ne mu kakra everyday to say nipo to da na je ne ho mfanche ye obi abaso ye ni nkomo hello Obaa Adwoa. Hello. Good afternoon. Good afternoon. Di baby akasa free. But so Mike ni o man kran so. My tie we wie. Na o chiwe de ye ho atire ye kakra. Mu fancha ye. Na kwasem pa ne se. Me ma yidu baby ye ha gin papa. Fe Nyankopon kro obo ma wonte ma ase. Enti wo ba ye nipa ne ho ahote. Ne ho ahi. Ne ho se die nyaminti oba ase na die wumpa ne se oba ho akono. Esin bibia Nyankopon bo no wasase so enti oba ma me ne papa omo baba omunku omo baba no magya ne ho ya akono ne ya hye ma se be ma e wo ho kwan se ko fa ne baba but ya hye ne so mo mfa ne wa ye gya ne ho akono na wo be ma wa ba be fa 3 years wo ne oba ne ma enada wo akwa akofo oba afoforo de ne da wo be ka tie se wo nku kurum nko ya ma mre na sa wo watu na duro wo kurum na so wura dem efi ho na se bibi ye na na wo ye dai so wa fa na chi a wo na ma ne fa wachi nti be man de me ne nya dwen ba ko kura me ma ye amadodo me da so ba so nyame sha wakasa be ma pa na e twa ne nyonko be ma fa no yenko foforo so hello. Hello, Obaa Adwoa. Mama, we didn't baby I can free. Me but on ka say ya say. Tie we we. Yes, ma me say wa. Oba no mo ni be ma na tim ko da. Wa ye wa frɛ wo mo ama wo ono mo be yera kwan. De one ne kwa e benya oba no. Ene wo kɔ ne ntene nso ana ne ho adodo no. Ye ne kurana. Mo ye mo ko hwehwe mu a mo pa mo nsa ndhwɛ anum. Mo be hwehwe me number afrɛ me. Me hunu bi da ati bi nso da eti ya na kura no na okọ ne kuwe ne panyine ne ho ana ne ho adodo no ona aye na duru wote wa wale wo yiri a wonkọ wale bi meka ho no bibi sa atomo wane wo be ya brewa waka wanu muton se wo ba no lucky one ho wako fa we ya ba be ka ho wo no dia wo sole ana wu dwam wo ne odwam anye wa dwam a wa dwam aya me kwa nka me dwam Mama kasa mo fa ye se fie abroche fo ya fem do ya fem abroche fo ni nyina 0549 80171 eja boaten ene ba ko ko fa ne sen mo fra ye so bright Amsterdam South Africa mo fra ye 05. Hello. Me ba cho dini baby akasa free. Me dia ne sire enyo odo. Me kasa free o ma se. Enyo drum pa ma yentie we bie. O ma akasa ni na mo ye sante fo mo ni sire fo ma mbre. De tie ni me na agemu sa mi ndi oba na kin kokonfo ya di hodda. Me di buo ma ya di pa ba we di se ai amambre ho asem na ye ka. Oba no ye nware ni fira sante o. Ye na amambre bia ma sante o. Enti se wa ye no ho ade a wo se fa obusefo di akiri se obi ka kire se busum bia ana ye di ko wura so bia oboa
So Obaa ya deɛ na ɔmo getina na ɔmo sitie no wura no bi saa. Getina na Obaa ntimi wura da. Guess what kind of asɛm. Ofro bi akura da. Be man kura di agura sɛ ɔno bi bɛ ya za. Be man kura ba wu. Enti adeɛ no sɛ yɛ telefon kura bi amamre wom. Sante kura amamre wom. Enti bomba no mo mamre nko na yɛ telefon ba no so mo mamre nko. Na sɛ wo ma di moki na yɛ ɔmo akunkum yɛ de a ɔmo kunkum yɛ na mo mfa mo. Ɛda ase. Papa Bright. I'm so hello. Hello. Papa Bright. Reconnecting. Hello. Obaa Adwoa. Paudini baby akasa free. Nana abonsante otosumiri ni asante atuntofa. Ntie wawie. Obaa Adwoa mamemo wabaso ada wie. Na mentia miwura nana da so frempon. Me de kasa America ne se senka mene Obaa no a anka be ma no bie na no ka se opese yekoye krum ne koya amamre no anka metu huli esan se minim makuma mu pa se memfa be ma na chia saa de na omokoye no enya de be kame ena we nya de a obi kotua bribe wi ama ensu ana se hunhun bi ana amamre bi se me de Obaa bi ba eji seda bon ka se wa famati enya no kore eji mesre obi o wa onim se de amamre ntitie omo an nim omukromu amamre ne omukromu sese eji Obaa no ni akire na busua se ensia fankwa madaroma mo be nipa bi aka ho na mo akọ na mo nyina makọ bi adanse a ebe boa media sunju aba ama Obaa no ato na media misisu se Obaa no na no ayemre odi awom ni nyamenya di no that's fa yemko na ye ne jaboaten ye ne no eni nkomo. Hello. Na mo akọ na mo nyina makọ bi adanse a hello. Hello. Try from me. Hello. 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 Hello, Madam Pacho. Pacho, Miss Nhyira. Here we are. I hear bako. And okure no sema bema no ka se okọ ba no ho na no ho ajuju no ba na ya bi. Aye no kure turu sana bia to me. Tisia me no ka se sa me ware aya ba ko pe. Enso me ko ba no ho na no ho. Akire me bi sana o se o fa bema. Ono aka no kure. Akire me na me ka kire. Nti dia bema na kana ya no kure. Obaa no kana kure. Nti mun kan yi mun fanin ko shirin ni an koya ma men ne ya kusa shi di ya mamren na o kana nti mun koya ndu obi kana ko ne da mase hello. Yeah, hello. Maybe I can say free. Right. Hello, Obaa Adwoa. Hello. Hello. Frya Muntie Mu Trebium, answer my feedback. Hello. Hello. Obifu Frabaso, hello. Oh, me my So, Papa, Papa, oh, me, my sumo kufiase no tankwich. Oh, me, mammy, one will be your phone, mammy, mama, person, and mamma, to my papa, to my dear moody, so you need papa, Nana Brago, a tonoso senior Bapani Kufiato, and Miss Apia. I say, me, no one, and I'm fasted, papa, the real with the boy, my soul, money, papa. Oh, me, maybe I may.
sɛ wɔbaa no so ɔbɛwale no sɛ wɔn wale no me deɛ me ɛnyɛ masɛm na mmom nkwadaa na wɔwɔ mu ntam no sɛbi wo ne wo yiri na anya nkwadaa no deɛ problem biara ni wɔ mo ho sɛ wobɔ 14 years teachers kura wantumi awie na wɔsi wɔ tiabobu yɛ so na hwii na so obɛhyia adwuma wo akasa wo so akwadaa ne nsa ɛmfa ne nkɔ sɛ adwuma wei na mede na akɔhyɛ master nsa sɛ wɔn hyia na wo so ba ne so obɛhyia adwuma na adwuma bɛɛ na wo ba ne hyia nti sɛ papa no so ɔba ne na ani wɔnya asɛm a nkwadaa ne deɛ wɔn ne nya bibia na mmom wɔn ti na ni hwɛ ne ma no sɛbi esifo deɛ mo mama deɛ mo ni wɔn ho agorɔ sɛ yɛ wɔn mmarima mmiɛnsa wubija wɔn agyeje mu na hwɛ akwadaa suku ataare na wɔsɛ pakani ka sɛ maame na atete ne maame na ne mu asetena papa ne nkwadaa ne teɛ no ɛna maame ne bɛyi bia di ade akyerɛ eti papa no wɔn ma n'ani kɔ ne ma no na sɛ ɔhwɛ wɔn ba ma ne di yia daakye wɔn bɛsere me daa so ɔwɔ me. ɛyà na ɔmo tie no ɔmo adwene mu doo ɔmo tie show no na wofrɛ ɔmo a sasam na me nhyira mo yɛn mpɛkɛ last caller. Hello? Oh. Mama, drop off your blade. I should get the graph. Emergency one. Mama Biggie, and Mama go to say, you grab say, bam. Oh, yeah, I'm going to go. Yeah, we don't know. But we cannot take it. Oh, my son. I'm boss, that's me. Thank you, guys. Trust me. Oh, man, if you didn't say that, you're probably saying you that lies me. The time of those who are not for part of the meeting, community, because the other thing I may better finish. And the other day, the fighter. Oh, man, maybe I'm a problem. I said, I'm only starting to listen. So we can never keep that. Some more cars can be a corner for 4 years before long. And then she married. I said, or Chino, maybe I know you. Then when Jamaica got a panic, said, "Oh, you're here, baby, because you know, so the idea to be there." So the Pope war, I just said, "Now, mammy and son, and a man, will be a baby Pope." Said in bed, I don't do it, and I don't get the other one, sure. Said the yard, 30 years, Papa, but the attachment that one hand we can buy and say, the best thing that the attitude. Perfect. Who told you that? Obaa going there, Catriano. What's that one? It doesn't make any trouble. That went to a pilot. How can it back? You want to get that out, you got that out. You go, Mamma, no, I'm just a place. Oh, money, now, Mamma, back and out of the other, you can't go. Oh, money, that's it. Without it. Say, Yadam was Sipia Busia, a breading tea to me for Fephobia, BM, Yadamun, and I must say, Yasha for your tea for Mamoji bread or bundles, moto data, or brata Musoya, Namo share, Namo commentate, Namo frefun in, ye. Se bibi eso change ra kanu na mefre se obade no won fa no mwate sike bi a mo hwede to airtime nyame hira mo hye manemu sa baby a mo wo bia wo badwa meni abadwafo ni nyina ye se nyame wo hira mo ye Facebook ye t-shirt giveaway ni wi a colors ni ye betie sim no mo amofre no o frɛ ya no abaju t-shirt o frɛ ya no ata na be ye no me se me 1,000 t-shirts me na me ka kyerɛ wo to get in tune with this station Nhyira 104.5 then sana etemedin de Obaa Adwoa me da team ni nyina say efre me general manager ene ya yakanyina mpanyimfo ahodro kukuseku Paulin no masanka nyame hyira mo mafutuo ye mukraye mu den sade be ya bibia be kwa no wano sane me ka ye no nyame ya domo china Friday na Friday be a guy akosia babet na twam na obreju medie obetu fa na dwumedie no wato apete e de amaye na ne aka ne de mejamu e de ama Obaa akosia na wadidwa no e de atoso e de amaye ye didwa no de ana baby amedi wura sese e Luxelite deodorant Ojo, what's on this channel? Okay, any mama check them some fro. Kaish, a soon tap send party jack. Mama we are saying can you? Hey, remember that? Ofa, pacha mama fro. He know what when you have say. Masoya yeshiro nana. Not there. Se baby ameti ye to me. And I'm ofa send miska. Dinkan wodi ko si wo bisno ni pakura discount. Yo de ba yenso amiko yi a ehun se bebre. Afi kwado mo busam se my transaction o hoda. Debbie.
Enke chipra catch offer say on download tap send. So download tap send or send this come away. A better to mobile money and our bank account simple. Tap send. Yeah, tap send. Now okay, tap send dear. If you see a fan baby ubia, so what Europe and America, Canada, so kura Android, so kuta iPhone, and once I download app na 2 phones. In the process, maybe say promo code ADN. No about Nhyira FM, Ashaho, a basa automatically no. Yeah, chow £5 and €5, and we are more Europe. So America and Canada, yeah, chow, $10 for free. Oh, send this council, yento tap send it dear. No fee. Hey, they just say okay, tap send. Papa no. Are you planning a trip, vacation, business, or adventure? Do you dream of an internship, work or study abroad? If yes, Bonva Stores has you covered. We will assist you every step of the way. Explore the world with our exciting tour packages. Expert tour guides and our experienced travel consultants are ready to serve you. Find us on Ecocent Road, Ejja Kumasi. Call us on 026-167-1686, 026-167-1686, or 053-109-0068, 053-109-0068. For further enquiries, email us on info@bonvastores.com. Visit us on www.bonvastores.com. Bonva Stores, the joy of tourism. Do you want to study abroad? I present to you Astolinks International. They give professional advice on study visas to the USA, UK, Canada, Australia, New Zealand, Ireland, and other European nations. They also advise on visa applications, general travel, and other immigration services. Call them on 0537 152 118 or visit them at 4A Pawpaw Street in East Legon. For more information, check out astolinks.net. Astolinks, pathway for success. Hey, middle. Nanda na wote ho a stiff sano. Eh, ono kwano no. Jama wa bre. Akos, send ya mensane me na mu twetwe no. Emu aye titiriti. Mentumi mpo nsore. Ho na enwanwa. Enu me fridom bae na me ka kire wo se. Mato 3P garlic mixture ba. Enti numbi ansa na wakoda. Me hu ya ne se wada. Se wano. 3P garlic mixture. Ane 3P garlic mixture. Ema moja edu mwafusane no. Eche natural garlic papa bi. Ene edi aye. Aha, na no na madam for Kofi Mpo ka kire me say. He work natural health for bi bidro bi omodi aba. Ye friend no 3P garlic mixture. Na manfo tu omo tu oguso no. Enya semketo a. 3P garlic mixture. Wo ko tojo ne waposo na asori a. Wo complain no. Sa wonum 3P a. Ebegya ne say hum. Edro yi enya mapemfo. Ema wo ma no fo. Ananse nkwada wo nya nyamfie dumienu. FDA agi adwade nkratso yi atum. 3P garlic mixture. Wo benya bi wo mamu pharmaceutical shops and herbal shops nyina mu.
Abrochure for us say yay. Inspirational FM Diaspora Connect. Nete. Inspirational FM 104.5. Na dwumadie we ni abrochure for nkoana edi. Enti say wo USA, wo UK, wo Canada, wo Germany, wo France, and say wo Switzerland. Me ba cha wo. Emfa woni kra wo fi so. Yɛbɛka no sɛ tribal woyɛ sɛ woyɛ akan woyɛ fanti woyɛ ewe woyɛ ga woyɛ bono anaasɛ woyɛ siemuni sɛ wodi afahyɛ bi anaasɛ wo birthday bi na wodie wotu wo birthday anaasɛ adwuma bi a wodie no wobɛtumi de afa Nhyira FM so na yɛtumi de dwuma no kama na yɛde ama wo ɛyɛ free weyɛ ne abrochi fonko a ɛna yɛyɛ etu wo abrochi baabi a mepa kyɛw wo video anasa wo photo shoot to be ɛde na wo number na betumi di afa so anasa betumi afrɛ yɛn no ɛyɛ 0540 112434 number krona sanso WhatsApp enti dia wo hia bia betumi di afa so nea wo na ode ama yɛn yɛne obedi dwuma ne kama kai sɛ ɛyɛ Nhyira FM 104.5 Diaspora Connect ɛyɛ free ya ojo what's on this channel okay any mama check them sanfro Kaish, a soon tap send party jack. Mama, we are saying, can you? Hey, Mimdaba. Ofa, Pacha Mamma Fro. You know what when you say? Masuya, yes, Nana. Not there. Say, baby, I'm a tea to me, and I'm a fast and miska. I didn't count what they could see with business in Pacred discount. Oh, you're the buy and so amico here. I won't send me bray. I feel crowd of mobile some transaction or order. Ah, Debbie. And catch you, catch your offer say on download do tap send. So download the tap sender or send this come away. About to mobile money and our bank account simple. Tap send. Yeah, tap send. Now okay, tap send dear. If you see a fan baby obia, so what Europe and America, Canada. So kura Android so kuta iPhone and once we download the app na two phone so. In the process, maybe say promo code AYDN. No about Nhyira FM asho a basa automatically no. Yeah, chow £5 and €5 and we are more Europe. So America and Canada, yeah, chow $10 for free. Oh, send this cancel. Yento tap send dear. No fee. Hey, they just say okay, tap send. Papa no. Are you planning a trip, vacation, business, or adventure? Do you dream of an internship, work, or study abroad? If yes, Bonva Stores has you covered. We will assist you every step of the way. Explore the world with our exciting tour packages. Expert tour guides and our experienced travel consultants are ready to serve you. Find us on Ecocent Road, Ejja Kumasi. Call us on 026 167 1686, 026 167 1686, or 053 109 0068, 053 109 0068. For further enquiries, email us on info@bonvastores.com. Visit us on www.bonvastores.com. Bonva Stores, the joy of tourism. Do you want to study abroad? I present to you Astolinks International. They give professional advice on study visas to the USA, UK, Canada, Australia, New Zealand, Ireland, and other European nations. They also advise on visa applications, general travel, and other immigration services. Call them on 0537 152 118 or visit them at 4A Pawpaw Street in East Legon. For more information, check out astolinks.net. Astolinks, pathway for success.
Hey, middle. Nanda na wote ho a stiff sano. Eh ono kwano no. Jama wa bre. Akos, send your mensane me na mu twetwe no. E moye titiriti. Mentumi pon sorry. Ho na enwanwa. Enwa me freedom buy na me ka kire wo se. Mato 3P garlic mixture ba. Enti numbi ansa na wakoda. Me hu ya ne se wada. Se wano. 3P garlic mixture. Ane 3P garlic mixture. Ema moja edu mwafusane no. Echeyi. Natural garlic papa bi. Ene edi aye. Aha. Na madam Fukofimpo catch me say he work natural health for be bidrobi omodiaba. Your friend 3P garlic mixture. Na manfo tu omo tu oguso no. Enya semketoa. 3P garlic mixture. Wo kotodwe ne waposo na asori a wo complain no. Sa wonum 3P a ebejane se hum. Edroyi enya mapemfo. Ema wo manofo. Anansa nkwada wo nyanya mfie dumienu. FDA agi edwedie nkratso yi atum. 3P garlic mixture. Ubenya bi wo mamu pharmaceutical shops and herbal shops nyinamu. I'm brushing for us saying, Inspirational FM Diaspora Connect. Ane, yene wo connect e wo Nhyira FM 104.5. Na dwumadie we ni abroche fo nko na edi. Enti say wo USA, wo UK, wo Canada, wo Germany, wo France, and say wo Switzerland. Me ba chawo, emfa woni kra wo fi so. Ya beka no say tribal wo ye, say wo ye akan, wo ye fanti, wo ye ewe, wo ye ga, wo ye bono, and say wo ye fiemuni. Say wo di afahye bi, and say wo birthday bi na wo die, wo wo birthday and say edwe bia wudie no ubetumi ede afa Nhyira FM so na ye tumi ede dwuma no kama na ye de ama eye free we ye ne abochi fonko a na ye eti wo abochi ba bia me pa chew wo video and say wo photo shoot to be e de na wo number na betumi dia faso anaso betumi afre yen no e 0540 112434 number krona sanso WhatsApp enti dia wo bia betumi dia faso ne wo na ode amayen ye no bedi dwuma ne kama kai se eye Nhyira FM 104.5 Diaspora Connect eye free Ojo what's on this channel okay ene mam check them sam fro Kaish, a soon tap send party jack. Mama, we are saying, can you? Hey, remember? Offer, Pacha, my friend. You know what when you say? Masuya, yes, Nana. Not there. Say, baby, I'm a tea to me, and I'm a fast and miska. I didn't count what they could see with business in a discount. Oh, you're the buy and so I'm a coya, I won't send me brave. I feel crowd of mobile some transaction or order. Ah, Debbie. And catch your offer say on download do tap send. So download the tap sender or send this come away. About some mobile money and our bank account simple. Tap send. Yeah, tap send. Now okay, tap send dear. If you see a fan baby obia, so what Europe and America, Canada. So kura Android so kuta iPhone and once I download the app na two phones so. In the process, maybe say promo code aye no about Nhyira FM asho a basa automatically no. Yeah, chow £5 and €5 and we are more Europe. So America na Canada, yeah chow $10 for free. Oh send this cancel yento we. Tap send it dear. No fee. Hey, they just say okay yo. Tap send. Papa no. Are you planning a trip, vacation, business, or adventure? Do you dream of an internship, work or study abroad? If yes, Bonva Stores has you covered. We will assist you every step. Exciting tour packages, expert tour guides, and our experienced travel consultants are ready to serve you. Find us on Ecocent Road, Ejja Kumasi. Call us on 026 167 1686, 026 167 1686, or 053 109 0068, 053 109 0068. Inquiries. Email us on info@bonvastores.com. Visit us on www.bonvastores.com. Bonva Stores, the joy of tourism. Do you want to study abroad? I present to you Astolinks International. They give professional advice on study visas to the USA, UK, Canada, Australia, New Zealand, Ireland, and other European nations. They also advise on visa applications, general travel, and other immigration services. Call them on 0537 152 118 or visit them at 4A Pawpaw Street in East Legon. For more information, check out astolinks.net. Astolinks, pathway for success.
Hey, middle. Now then, I want to why stiff for Sano. Eh, on no quano, Jama bread. Akos, send your men, send him in them which shemeno, a moye triti. Mean to me, sorry. Who name one? And me free jump by and I catch you say, Mato 3P garlic mixture, ain't Numbian San Wakoda, me who yana sawada, sawano. 3P garlic mixture. And 3P garlic mixture, and Mamuja edu mufusaneno, eche natural garlic papebi, any idea. Aha, no, madam. Fukofimpo catch me say he work natural hair for be drobi omodiaba. Your friend 3P garlic mixture. Na man for 2 or more 2 guso no. Enya semketoa. 3P garlic mixture. Wo ko tojene waposo na sorry a wo complain no. Sa wonum 3P a ebe jane say hum. Edroi enya mapemfo ema wo ma no fo. Anansa nkwada wo nyanya mfie dumienu. FDA agi edwedie nkratso yi atum. 3P garlic mixture. Ubenya bi wo mamu pharmaceutical shops and herbal shops nyina. I'm brushing for us saying, Inspirational FM Diaspora Connect. Amen. Yẹn wo connect. Ewo Inspirational FM 104.5. Na jumedi we ni abroche for nko na AD. Enti say wo USA, wo UK, wo Canada, wo Germany, wo France, and say wo Switzerland. Me ba chao. Emfa woni kra wo fi so. Ya beka no say tribal wo ye. Say wo ye akan, wo ye fanti, wo ye ewe, wo ye ga, wo ye bono, and say wo ye fiemuni. Say wo di afahye bi, and say wo birthday bi na wo die, wo wo birthday and say edwuma bi a wodie no wobetumi ede afa Inspirational FM so na yetumi ede dwuma no kama na yede ama eye free we ye ne abrochi fonko a na ye eti wo abrochi ba bi a mepa chew wo video and say wo photo shoot to be e de na wo number na betumi dia faso anaso betumi afre yen no 0540 112434 number krona sanso WhatsApp enti dia wo bia betumi dia faso ne wo na ode amayen ye no bedi dwuma ne kama kai se eye Inspirational FM 104.5 Diaspora Connect eye free Ojo what's on this channel okay ene mam check them sam fro Kaish, a soon tap send party jack. Mama, we are saying, can you? Hey, remember? Offer, Pacha, my friend. You know what when you say? Masuya, yes, Nana. Not there. Say, baby, I'm a tea to me, and I'm a fast and miska. I didn't count what they see with business in a discount. Oh, you're the buy and so I make a year. I won't send me brave. I feel crowd of mobile some transaction or order. Ah, Debbie. And catch your offer say on download tap send. So download tap sender or send this camera wire. About some mobile money and our bank account simple. Tap send. Yeah, tap send. Now okay, tap send dear. If you see a fan baby obia, so what Europe and America, Canada. So kura Android so kuta iPhone and once I download app na 2 phones so. Hey dear. No about Inspirational FM asha a basa automatically no. Yeah, chow £5 and €5 and we are more Europe. So America and Canada, yeah chow $10 for free. Oh send this cancel yento tap send dear. No fee. Hey, neje se ukayo. Tap send. Papa no. Are you planning a trip, vacation, business, or adventure? Do you dream of an internship, work, or study abroad? If yes, Bonva Stores has you covered. We will assist you every step of the way. Explore the world with our exciting tour packages. Expert tour guides and our experienced travel consultants are ready to serve you. Find us on Ecocent Road, Ejia Kumasi. Call us on 026